baka la gore o nagana gore batho ka moka ga bona ge ba etela batho ba tlile go bogela kapa go bona kapa go nyatša se e leng gore batho ba se dirile. Ngwanešo mokhukhu o kwa gago, one room yeo ke ya gago, mema baeti ba tle ka mogare ga mokhukhu, mema baeti ba tle ka mogare ga one room, ka mogare ga two rooms ya gago. Tseba gore gona ka mogare ga two room yeo ya gago yeo ngwanešo o berekile. Ba bantši ba iduma ga ba kgone go e fitlelela, ba bantši ba berekile ga senke ba kgona le go aga di one room ebile mebereko e fedile, ba buile ba dula ka magaga bo bona. Kgotsofalela se o nago le sona. O ka be o bereka mošomo wa go gola 10 ranta, tlogela go tlotlo o tamotse melala o e ba le mathata ka batho ba ba golang di 20 ranta le di 30 ranta. Ke mebereko ya bona, ke tšhelete tša bona tše ba di golago. Kgopela bohlale go modimo gore na 10 ranta ye ke e golago ye, ke eng se botse se nka kgonang go se dira ka 10 ranta ye. Tšhelete ga ene bonnyane, tšhelete ga ene gore na o gola bokae. Go ne le motho mongwe wa go fetiša ka salary, e fela dilo tše o kgonang go di dia ka bonnyane bo wena o bokgwetšang di a mo palela. That is why o kgonne go reka sefatanaga o gola 5 ranta, go ne le o mongwe o gola 15 ranta, se a mo palela ene o a senyaka. Ene tlogelang gore ge le bona o ka re le gatela pele ka bophelo, le boneng batho jwale ka mašilo, le boneng batho jwale ka batho ba go hloka menagano ba go se nagane gabotse. Mo lefaseng le re phelang go lona ga go ne motho o e leng setlatla, ga go ne motho o e leng lešilo. O mongwe le o mongwe go ne le ntwe a e ratago, a dumang go thoma ka yona ge a bereka. O mongwe ge a kry-a mmereko, pei ya gage ya mathomo o duma go reka kumba wa tsaya diporomiše, wa tsaya diporome. Ka nako e ga ane mo a robalang, ga ane mpete mara o kgonne go reka greme. O mongwe o thomile ka koloi, a ane gratšhe o e phaka ka ntle koloi ye. Gomme batho ka moka ga bona ba naganang gore ba hlalefile go feta batho ba ka moka. O tla ko mongwe a re mara o ka no bereka wa thoma ka greme na. Jwale ge ke rata greme ke die jwang, nna ke rate mpete ke rata greme, wena o rata mpete ga o rate greme. Wola o kgethile gore a thome ka go aga ntlo pele, o mongwe o kgethile ka gore a reke mmotoro pele. Dikgopolo tša rena di ka se tsogile di swanne, ditumo tša rena di ka se tsogile di swane. O mongwe first priority ya gage ke gore a nyale mosadi. Wena o bona go nyala mosadi o sene motse e le bošilo, e fela o mongwe o bona e le gore go nyala mosadi pele a e ba le motse go bohlokwa. O mongwe o bona go le bohlokwa gore o swanetše a be le mmotoro pele before a nyala. O mongwe o bona e le gore go nyala mosadi ga go bohlokwa, go reka mmotoro ga go bohlokwa, se bohlokwa ke gore a be le motse pele. O mongwe le o mongwe ka gare ga dikgopolo tše yena a di ratago ebile a bonago gabotse gore ke tša maleba, o bona a hlalefile godimo ga tšona. Gomme ba e leng gore ga ba di bone ka leihlo le yena a di bonang ka lona, ba tla no dulela go mosola gore nkebe a se a thoma jwale, nkebe a thomile jwale. Na wena o nagana gore batho ka moka ga bona ba swantse ba nagane ka mokgwa wena o naganang ka gona? O nagana gore batho ka moka ga bona ba swantse ba rate dilo tše wena o di ratang? O nagana gore batho ka moka ga bona ba swantse ba bone dilo ka leihlo le wena o di bonang na? Tlogela gore batho ke mašilo, dira se o se ratago, o bonago se loketše bophelo ba gago, le bona ba dire se ba se ratago ba bonago se loketše maphelo a bona. Ene magagešo, o tlolla letsogo leo la gago lewe o bone menwana ye ga e lekane, menwana ye e ya feta-fetana, o mongwe ko o monnyane kudu kwa tshela,
o mongwe kwa tee ko monnyaninyana ke moka wa number 3 go ka o lebelela ko motelele ga o lekane le ye e mengwe ye ke moka wa bobedi o latelana le wa number 3 ke moka wa number 1 ko monnyane. Jwale seo se go botša gore re le batho o mongwe le o mongwe o tla no dula a kry-a se se molekaneng e sego se se lekanang le sa ba bangwe. Ene ge o bona batho ba sa kgone go ba le tšwelopele mo bophelong, o seke wa re ge wena o bona o tšweletše wa kala dikgopolo tša bona wa bolla ka mokgwa e leng metlapa ba tšwafago ka gona. Batho ka moka ga rena re nyaka go bona re phomeletše mo bophelong, batho ka moka ga rena re nyaka go bona re ne le dilo tše di botse ka moka, batho ka moka ga rena re a kalokana bophelong. E fela dilo ka nako nngwe ga di sepele ka mokgwa rena re leng batho re di nyakago ka gona, ka baka la gore ga se rena re phethagatšago ditoro tša rena. Rena sa rena ko go lora le go lakatsa modimo le badimo ba ga borena ya ba bona ba phethagatše ba ditoro tša rena kapa ba phethagatše ba ditumo tša rena. Na jwale ge ke duma go ba le mmotoro, modimo wa gešo a sa mphe mmotoro, na banna gore a re ke motlapa bana bešo a ke tsebe go nagana ga botse. Ka moka ga rena success re a e lwela. Ge o bona batho ba tsoga bošego, ba bangwe ba sa robale, ba bangwe ba tsoga ka masa ba ya ka mo le ka mo le ka mo le ka mo, batho ba ka moka ga bona ba lwela go hwetša bophelo bo bo botse. E fela mafelelong badimo ba geno le modimo wa gago ke bona ba swanetšeng ba phethagatše toro ya gago. O ka no lora o sepela ka mmotoro, forogo wa kry-a o tsamaya ka maoto. O ka no lora o ne le fridge yela ya go no tobetsa tlasinyana e go tšhelele di-ice cube, go o tsoga wa kry-a le fridge o se nayo ka gageno. O ka no lora o dula ka gare ga ntlo ye nngwe ya mapanta mabotse, ge o tsoga wa tsoša ke le rothi la mokhukhu le go rothela tsebe. Jwale na o tla dia jwang? Jwale magagešo re le batho a re hlomphaneng, re hlompheng maitapišo a batho ba bangwe, and then lena e lego gore modimo o le ya tlile ebile le kgonne go tšea batho la ba fa mešomo ye e rileng ya go fapafapana ya go fapafapana. Magagešo babereki ba appreciatiwa, babereki ba lebogiwa gore monna o berekile, ka baka la gore go šalle o hira batho ba go ra gore go ne le tše dingwe o lemogile gore o a di hloka ene wena ga gone gore o ka titirela tšona. Jwale go bohlokwa gore o kry-e batho ba ba katleng ba go direla ntwe. Ge batho ba ba fihlile ba go direla selo se o ba hiretšeng sona, tlogela go hloka tanki. Ga se gore go patela motho go ra gore ke phoso gore o ka moreta, ga se gore go patela motho ke phoso gore motho wo o ka mo fa certificate nyana sa appreciation, ga se phoso gore ge o patela motho wo go ra gore o swanetše ke ditheto, o swanetše ke ditebogo. Leboga motho wa modimo dikgopolo tše a di berekiša mo mmerekong wo wena o mo fileng wona. Ga a bereke ka kgopolo tša badimo ba geno, ga a bereke ka kgopolo tša modimo wa gago, e fela o bereka ka mahlale le ditalente tše a di fileng ke badimo ba gabo go tšwetša mmereko wo wena o mo hiretšeng wona pele. Ke ka lebaka le o tla bonang ka nako ye nngwe wena o kgona go hira motho wa mo fa platform ya gore ke rata ge o bereka ka tsela ye le ka tsela ye le ka tsela ye, e fela go sasa ge o bua o e tla go lebelela mmereko wa motho wo wa kry-a ka baka la creativity ya gage go ne le tše dingwe tša tše a di okeditšeng mo mmerekong kapa mo go se wena o mo hiretšeng sona kapa o mo fileng sona gore a se dire. Ge o swanetše o leboge motho ore ke a mo patela, go o swanetše o leboge motho ore o diile mmereko wa gage wo ke mo hiretšeng wona,
gane nna wena o motho wa mohuta mang, o motho wa mohuta mang wa go se lebogiše batho ba bangwe ge ba go direla dilo tše di botse mo bophelong, o motho wa mohuta mang? Na o be o tseba gore yena motho o mo fileng mmereko wo, na wa tseba gore motho wo go ne ka nako ye nngwe ga a robale, o leka o lala a šila ka tlhaloganyo ya gage le mahlale ya gage gore na go sa nka thabiša lekgowa la ka jwang, na ke eng ntwe nka e dirago o tsoka kry-a mbereko wa mpopota lekgowa la ka la kry-a e le gore ga ile ke fihle mo go 3 nna ke kgonne go fihla go 4. Na wa tseba gore mmereko wona wo o file motho wo o lala a sa robale a nagana gore o swanetše a o bereke ka tsela mohutamang mmereko wowe. Ithute go appreciata motho, ithute go leboga le go lebogiša bao ba go direlago tše botse bophelong. Go kweša bohloko gore ke tle ke re ka lehu laka kapa ka lehu la mmereki wa gago o tle o namele platform, o tle o rete motho a hlokofetše ka mokgwa a bego a go šomela ka thata ka gona e fela. O paletše ke go botša motho wo mahlong gore monna o ntšhomela ka bokgabane ke a leboga. O gapeletša ke eng go bolela ntwe o paletšeng ke go e botša motho a sa phela na? Batho ba appreciatiwa nke ka nako ye nngwe o no re tšatši le lengwe o tsoga ka gare ga bošego kapa mesong, nke o no lebelela mosadi wo wa gago wo ga a re na o ntebeletšeng gore mogatšaka thank you, ke monna ka lebaka la gago, ke apara diaparo tše sekono ka lebaka la matsogo a gago le dikgopolo tša gago, ke bitšwa Mr. Mamang ka baka la mebereko ya gago mogatšaka. Ge nke be e se ka wena ke tla be ke se ka fihla mo ke fihlileng gona. Sebakeng sa gore o dire jwalo o duletše go komela mosadi wo wa modimo, o mmotša ka mokgwa e leng gore o mo kereile e le motlapa, o mo kereile a sokola, o mo kereile a le jwang wa motšea wa mokuka. Na o be o tseba gore go a kgonagala gore maatla a wena o nago le wona le success ka moka ga yona le tše wena o kgonang go di dira mo bophelong, na o be o tseba gore e ka be e le mahlatse a go tšwa ga bo mosadi wo o mo komelang bošego le mosegare na? Ke ka baka le o tla bonang ka morago ga divorce banna ba bantši ba boela go sehlefaleng, ba sa tsebego gore na go diragalang, ba re gape ba ile go hlalana mosadi o mo jile diphahlo. Ga go ne mosadi wa go ja monna diphahlo, o be o tsetsema ka makhura a bo mosadi. Ke a leboga metsotso ke lesomeseswai fela go ikela go area lesome 18 minutes before the hour 10 o'clock. Nna ke nna morwa motšha Maubane ka kapa ke ya radio ka dinako tšohle, ke ngwana Jesu wa go se tsebe selo, ke ngwana Jesu wa go se tsebe selo. Ba mpontšha ka menwana ka fa le gore dilo di nametše mmila wa lephefo gomme ntle le go senya sebaka ke ya ka mola go tloutša baroka, ke mofe a sebaka se ke moka atamiše motheletše gona le kgausi mo a re theleditšego a le gona professor. A ke go tame malome ka kapa re leboga le maele a wa fa go batho maele a kago ke leboga thata a ke dumediše magagešo ka mešate go fapana ga yona ke dumediša bogošigadi ba tseta ba mošate ke a le tamiša ke bueng ke tamišeng batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago, re a le tamiša magagešo, re a le tama re ne le balli ba rena šiba bona šetše ba fihlile fa le bona re a ba tamiša ge ba kgonne go ka fihla tšatšing la lekgono ba napa ba nyaka go tseba gore tharollo godimo ga tše e leng gore di a ba tshwenya ka magaeng e ka ba tharollo ba ka e hwetša jwang. Ke a le tamiša bagešo le kae re gona re tlo thoma ka go amogela mang le a ditsebiša gore mang ke mang le batheletši ba Motse Radio Community Station.
nna mo ke tle ka mathata ka gae a gona khutso ka gae a gona lethabo ke dula le koko le ba le babedi le mangwanaka le bana ba ka ba bararo go diragalang ka gare ga lapa kgaitsedi yaka ka gae ntate ka a gona boroko a le ne boroko mola re senang le boloko ke na le malome le goreng o thomile go ba jwa ka 2018 a bolediše motho a nyoko kwa selo sa motho o no tša stulo a dula ka fase ga mohlare o tla tša stulo sa go thoma ka 5 o'clock ya frugu a dula the whole day until ka boma past 6 to 7 a tša stulo sa gage a boela ka kamareng from there a nyoko kwa selo gore go diragalang gore o jeleng gore o dirang gore wa hlapa a nyoko kgwathiwa and then mo ke na le malomaka malomaka ntate ka kapa ke tse sentse a itlaneng ka gae a tsene ka gae wa feta ka gae ke mengwaga seo ke ra goreng a boledišane le mmage a ba boledišane e ka ba wena go ya ka tsebo ya gago sesi malome sala e tla ka gae ka ngwaga mang la mafelelo I'm sure it's been boma 5 to 6 years a sa Okay. tla gae ya before ka ya mo go tša malome wena personally o tshwenya ke eng se se napileng se go kuka ngwanešo se rileng ditsela di lebe pitšeng tše kgolo ke tshwenya ke maloma o a leng ka fase ga mohlare ntate ka kapa o riang malome o tshwenya ke eng malome ke mofokodi wa kgopolo ke mofokodi wa malwetši a rileng goba bothata ba malome ke eng o no thomile go lwala ya ba gona a thomile go se bolediše motho ka lapeng ya ba gona a thomile go lwala until le gone jwale o dula le mang wena ka gare ga lapa nna ke dula le koko le malome ba ka ba babedi le mmangwane but then no ke tswile ke dula ke le one lusaka le bana ba ka okay koko o šetše le mang ka gae le malome o llang ka ena o šetše le mmangwanaka le maloma ko meiwane alright ke kwele gore ka gae ga gone boroko o ra mo o dulang goba o ra mo go dulang koko ke ra mo go dulang koko o ra mo go dulang koko because a se kgale ke itlogile mo ne ke dula ke tlogile 1st of April this year okay mengwaga ka moka bo e feditše o dula ka ke mo dula gae la mafelelo ntle le April mo robetšeng kua ke neng re bala tsona kgweditše maybe bo May June July ke robetše last month o bo e kwang go robetše ka mogae o no kwa go lla dilo mo masenkeng go lla dilo tše dingwe ka re ke direng e seng le ka re motho wa kokota okay mo bophelong ba gago ke eng se se botse se se phethagalang a se gona ntate ka kapa a se gona ne mo bophelong ba gago a gone tšwelopele a e gona alright wena le malome le a boledišana ra boledišana ke kgono ya gagage alright o rata ge re ka go thuša ka eng ke rata ge le ka nthuša gore family ya gešo e bane le peace malome a ka a bolele le kokwaka a tlogo le go feta mo gating a ye gagago okay malome le ka motswadi yaka re gona le ka re gona ditaba ke tšeo a ke tsebe gore sesi ka mola o rereša go fihla kae mare ke ne nneta gore mo gongwe o ka rena banabela ka tšona thobela mo radiong ya motse thobele ntate moremi le ntate moremi le kakapa ke nnete tšea motlogolo a di bolelang ya gona re na le nna ke ne le nakonyane teletšenyana le ga ke sa tsebe gore ke lebetse for mengwaga ka gore ona ka mo lapeng nna le motswadi
ena re no bonana ka go dumedišana fela gantši re kopana mo dishopong yona ke nnete ya e bolelang le ena mošimano a reng o ka ko lapeng ena be le motho le nna be ke mo tseba a teperekela a ntse a le magweng a e tla lapeng a ke tse gore gabotse go tšhintšhitše go e tla kae go yena until e no ba motho go bore ke no mmona le nna ke feta o no dula a le ka fase ga mohlare a ke tse gore na molato ke eng ka gore le nna ke titulela ga ka nako ntši a ntšhi le nna ke no tšhaba go hlolo ke šala-šala dilo tse dintšhi morago fore ka gare ga lapa la gešo gona bophelo bo botse a bo gona ene a ke lebeletše gagolo a kgone go kwešiša mo motswading wa rena gore go sepela eng a re ne kwano ene le ka mokgwa motlogolo a hlalosang ka gona nna le mmesa le ra bonana gale ene le bona bana ba gešo le gantšhi go ile go ba le ba babedi mo go nna ba nyaka thušo ga o bo re kopana di-strateng ke kgone ba tšea re ye mo re yang ba ba kwe thušo eo and then ba tepoele ka lapeng ka mantšu a mane a kgone go tseba gore ne yena motswadi ne ba mo fihlela e le gore bothata ba o mme ke eng se segolo malome gantšhi ka mokgwa go leng ka gona le nna bothata ba mokgekolo a ke kgone go kwešiša gore bothata ba gage ke eng gantšhi o ne le go tšea dilo ka saeteng la gage and then go na le bana ba go bore ba gona ka molapeng gantšhi go fetša le bona ditaba koko ke motho e leng gore o sa tieletše gore a re ka kgona boledišana le ena ya ena ke motho o bore ke sa tsebe gore na founu ya gage ka ba e le right gore bjang ena ke motho o bore le ena a ka kgona e phetolela ka gore le nna gabotse nne ke duma gore go ka be a tlileng okay malome ka kapa re ka dira jwang gore re gahlane le koko ba tla re fa di-phone number tša koko and then as long as ba sa re kry-ela koko ke rata kapa go duma go kwa gore gabotse go se kwane ga malome mo le koko motswadi mmagwe go thomile neng go se kwane ga gona go hlotše ke eng ka gore ke kwešiša gore koko ga a belega malome mo ba sa kwane o mmelegile ba kwana a mogodiša ba kwana e fela le kgono malome o kgona go tšea mengwaga ya go feta 5 a feta gagabo gating a sa tsene ka gagabo ba dula kae gole malome o dula Denelton and then koko o dula Stompo ba ka malata koko koko ga botse ge ke be ke ya kua ke be ke lata yena and then along the way koko a re fetogela a gana gore re motšee and then ka fihla kua ka rapela malome gore ge koko a satle yena gatle and then mohlomongwe malome o tla re ga a hlalosa tše yena a di tsebang le tše a tetemogetšeng tšona ka go se kwane ga bona and then go a ba le ntwe e kgorometšang koko gore a dumele go tla kapa go bolela le rena and then ke rate go tšea sebaka se ke leboge mogatša malome moki mogatša malome e rile ge di fihla kua ra ba le meeting o monnyane ya ba yena a tlogileng a tlhotlheletša mogala bo kudu gore tate a reye ke mo o bona go ba le mo ka baka la gore ola ke setlogolo o bolela taba tša ka ga bommage ka lapeng la ga bo malome mogatša malome ke makoti so as long as ba sa re kry-ela koko mo mogaleng o theeleditše ke sure 100% le ba dulang le bona ba theeleditše so as long as ba sa lwela gore kry-ela koko mo mogaleng
nke malome a re tsopolele gore ge yena a tlo o lemoga gore ga a kwane le koko go be go diregile eng go fitlha le lekgono yeah malome kore ga botse mokgekolo ena nka no re ke nakwanyana ka lebake la gore ga ke lebeletse go na ile o mo moratho wa ka morago ke mo le nna ka go thoma o lemoga gona gore nna gantši ke nna o mogolo o la ko o monnyane mara dintho di feletsa o bore ke ena a tsebang dilo tše ntšhi tša ka gare ga lapa ene ba mo tsebišang ene ke le ena a kgonang go tšea le sephetho ene nna le ena moratho le yona ntho e makatsang re kgona go kopana mo tseleng mara re a dumedišana kore la o ka re bona o tlo re ai batho ba meskini ba bolela maaka mara tša go kwana bjale ka bana ba motho a di gona mara la mafelelo go e tswa ka gae malome e ka ba koko le rakile goba le omanyane goba le bakile se sengwe go riagetšeng nka no re gabotse nna ke lebeletse go thomile o ba tlholega ka pakela mosadi e le go mme ka mo ya kore a ke lebeletse for le bana ba gešo ka re a ke lebeletse for ko morago ko e tswang gona ne re le nako ke sene mosadi e be re ntse re le mmogo re be re ka femeng e teng go le nna e be le malome wa bomme and then e le nna e le moratho wa ka e le moratho wa ka so kwano yona e be le gona o mna moratho e be a ntse o bo rena e be a ne le mosadi nna ke se ka be ka ba le mosadi so go tsweng ga ka lefi ke tla mo lapeng ke tloga ke le magweng ke mo le nna ka go thoma go bona mokgekolo ke nang le ena wa thoma bjale ra kwana ile ra di tlo fihla tsebeng tša gage mokgekolo di ile di a ba ka tsela e nngwe go yena di a thoma go fetoga mo o bo re le ga ke lebeletse bona mo moratho o ile a ba ka gare ga tsona ka gore le nna ne ba sa bolele dilo straight mahlong a ka e be di no tlhehla ka side ke kgale ke ntse ke dula le yena mokgekolong no ke a le kwa malome nke re kwe malume le kae re gona re lena ntatembreng re gona le wena o ye ka gae aowa le nna ka gae a ke ye alright lebaka la gore le seke la ya ke eng ka ga bo mogala bo a senke ba e ba le go nka mogela ga botse mara mokgekolo bile a kgona gore at least mogala bo ga mmoja gore ke bone mokgekolo kae a emelela rala dieta a tla ka gae and then go fitlhela ge mogalabe a ntšha tšhelete magadi a gore ye gae tšhelete la gore ye gae ba gešo ba tlhole ba dutse gae ba emetse baeng ganeng bone ba beile date ga gešo le ga bo mane a bana so a senke ba phomelela go tla ka gae lona date ba e beileng eo ba tšea magadi la swantse a tlanya le nna a tsamaya a o nyala mmana bana mara a senke re felela ke moya ra no tšwela pele jalo go ba go fitlhela ge mogala ba kgomaganya ebile a tlo tšea mokgekolo le mogalabe a ba fela ka tša gae gore ba tle ba phete se se tshwanetšeng go tlogeng mo kane ka gae ba sa nkamogela mogala bo ila tšana ko telele e le motho e leng gore ga a tlile gae o no fitlha ga gabo wa fitlha wa kokota wa dumediša and then weekend ka moka tlo e fetša maybe a le gae wa robala furu wa gabo njalo go fitlhela ge mogalabe tate wa bele ge nna a re mo go yena a re ka mo lapeng la ka a ke kgole gore nka ja dikgomo ka ba ka ja le ngwana batho ke bona go le bokaone gore le tinyakeng stene se e leng sa lena ka gobane nka se rue mokgonyana ka lapeng le gona mogala bo o sepetša ga gabo and then a fitlha a hlalosetša batswadi ba ka taba stene mokgekolo ka re a senka dikena ena ya ba emelela a o nyaka stene and then a tlo ntatantša a nkišara mo stene ra go kgola stene seo ge ke mmotšiša gore mokgekolo o ile a reng a re mokgekolo o mo fetotše gore a ya bitše motswadi wa ka e be yena a tsamayang a yo kgola stene seo ka gobane yena ga a tse gore se nyakile ke mang mola e le gore o ile o mo kgopetše gore mme ke nyaka stene go tloga gona mo a senke go e ba le go kwana ga botse mara yena ge re kopana mokgekolo re a dumedišana re botšišana matsogo mara o kgone go bona gore a go ne moya o mo botse ka gare okay
re be re ne le koko mo mogaleng ke tšhabile go tsena gare koko re kgopela ra sware founu ke tšhabile go tsena gare ka lebaka la gore o bo o hlalosa thobela koko le kae re gona motswadi yaka re ne le malome mamalome re na le setlogolo ka fa šiba bona ka mo malome gore ga a sa tla ka gae jwale ke re ke botšišeng mo gore e ka ba molato e bile eng ka gore a se be ra napa re kwa gabotse ka thoko nne gore a napa a palele ko go tla ka gae ka re ke botšišitše gore o rakiwile o ka ra seng ka rakiwa jwale re no re founele lena wele ka ge le le motswadi gore taba e ya malome le e tseba jwang a ge ye koko ke a leboga thobela monno o tšhaba nnete o tšhaba go boja nnete o monno ga go boje nnete a re botse nnete a le botseng nnete wa tseba kore ke tswafiša ke nto e tee ga le bjale ko gore ge ke nagana gore ke re ke kwalakwatše ke kwala kwa nna ebe ke tlo tla motseng wa gago mabapi le ngwana a dulang tlase ga mohlala e se gore ke tlo go bolela gore ga le bjale a ke tsebe ka mokgwa o reng ke bolele nnete ka gona gore lebaka ke ka gore le nna ga ke lebeletse for lebaka la ka le wena a ke mola morago dilo tsa ka le nna for mebereko eng ka moka ile a hwetša le gore ke fella ke mmereko and then go fella ke mmereko ka tle ka le batamela ka le botsa ka rene dilo tsa ka ke tse mabapi le mebereko and then ke bo re be ke ile kerekeng tsoko and kerekela ke yona go thomo mpotsa gore ne so ke nyake ba gešo and then go batamela ke ka nako mogala ba sa phela and then ka hwetša le gore dilo tsa gona di hlakane and then o ka re go ba le go sekwane ka gare ene le nna ke lebeletse bele for nako e ke berekile mola dilo tsa gona di a no ferelela skirileke and then kgatlhanong ya ka le wena le ka mogo ka go tlhalosetša ka gona le nna ka bona o kare ga go ne kwano and then ga go ne le kgato e re e tšeang so nna ke ile ka re ge ke tšwela pele ka go nyakana le mogalabe wa mpelegeng le mogalabe wa thomo ntlhalosetša fo ko morago fore go riegileng fore mabapi le wena le yena so ka ga thomo mpotsa rene okay na mago a botse re monyetše ene le nna le kere ya ke lebelela ke bone ke rene dilo tse gore ke felele ke mebereko ka mogola ke ka thokong ya yona sedimo so go batamelana le wena ke go hlalosetša ntho e ka mogalabe ola a fitileng a mpotsa rene a wa mago ga botse ko morago a nyalo so nna saeteng la ka ke ile ka tšea matsapa gore ke tsamaye and then ke ikwele nna so ka hwetša le gore nevele go feleleng gare ga ka for mmereko eng ke ka thokong ya ka mogola ba ntlhaloseditšeng ka gona ka ko kerekeng eo ka gonke le wena o bontše o tseba so mafelelong ka ga go bo rene ke kry-a mogalabo and then nna ke wela ka fase ga difane tša gage and then ga ke wela ka fase ga difane tša gage ke a kgola e ka no ba ile yona ntho eo e hlagišitšeng bothata magareng ga ka le wena and then le magareng ga bana ka bagešo ka moka kore ke yona ntho eo nnete eo nna nka no gore ke e bolele o feditše ba ntheeditše ba gona bakgalabua o ileng go bona ba nkwa ke go kwa gabotse koko o ntheetše thobela o nkgobošitše a kere o nkgobošitše ngwano
ngwana o o re ga ke nyako go bana bele ba bakae ke ba bakae monna a mmolela go o e le gore rrago a ledi nna a nyala kere a nthakela ga gešo ka masemola ka o dula ga gešo ka tloga toto go fitlha le le kgone gona mo ke le go ntshe mo setompo a kere monna ola o ile ena monno o a ngwe a tlile mo go wena o tlile ka mo lapeng o a fitlha a dula fase a ra mokgalajwe a re mokgalajwe ye o gore ebile wa tseba ko gore a ke tsebe ko gore ka gore wa tseba go bolela kare go tla tshwenya go tla bolela go tla reng mokgalajwe o wa mo gana mo ke le go ntshe mo o ntlhabišitše ko ga masemola o nne ga ntlhabišitše yena a se ka ba hlaba ke ya kwala kere ke ya go kwa koko a se ka ba hlaba mokgalajola ngwana o ka lenyalo la gago le mosadi wa gago mosadi o yena ka lenyalo leo ge šetse gore tlhabile kwa go masantse gore tlhabiše mokgalajo mo ba ra mokgalajo ba re ga re ne se re ka go lebogang teboga rena re santse re go rekele kgomo gore re go hlabiše a wa ra emela tabela ya gore ba lo santse gore ba reke kgomo ba hlabiše mokgalajo la se ke ba mohlabiša aha ge yana o ngwane o ke monna ke monyadiša le pene o nka le ka mmotšiša gore ka lenyalo la gagwe ga a nyala a nyala mosadi a senke bile a ntšha selo ke ntšhitše go thoma ka somolaete go fitlhelela ka eng a senke bile a ntšha selo se ke re ba tabanatšo mara o tlile a tla ra mokgalajo a re mokgalajo ye nna ke tlile gonne ke a tshwenyega mokgalajo ola a re e o tshwenya ke eng a re dilo tša ka ga di loke mokgalajo moretše a re o nyetse mosadi ko go nyadišitše ebile o neelapa o agile a o tshwetše o ile a re bile ke tlo boa le kae ga mašhabela ke tlo reiwa leina ga ke sa reile tatago ga ke sa reile wena o ne mošimanyana re mo reile a re ga e se yena le yena ga a sa reile tshelo ena o boetse ka faneng ya mokgalajo ola re jwang ka baka la gore nna ke kwele ba re go ka nyala mosadi bana ke ba gago a wena o re wa jwang ka baka la gore monnola ga ntšha selo go a kgonega gore mohlobolo go ba lehlakore le tsoga bedi ga kgoši re butlemo a re o ka mokgwa re a mokgalajo moreetša re bjele le kgone re tswane na a rawa ka mantšu a mangwe re tswane ka gore nna ngwanake ga a sa reile wene le nna ke sa reile tatago mokgalajo la o ile a mmotša re ke tlo khunama ka tolo le le tee ka gore ke go nyetse ke tseba ke botse tate gore ga o sa reilwe le nna a ka rewa o go feta ga mokgalajo a sa tsena le tšatši leo la mokgekolo mokgalajo ga a šetse a hlokofetse a tsene ka mo lapeng le a se gore o ba etla nne o ba šiša ke kereke kare kereke o ba e kereka e ba ratile gore ba tle ba bolokwe mokgalajo e sego ka bo yena nne o tloga mo bene ga e le moo ka jale o no feta mo tsela tše ke tše pedi le sekontiri le ngwešitše ke tabe ngwane o motlogolo gago o kwana le o motlogolo gago o motša ditaba ge re bolela e ile ge šetse jale re tlile o thoma re tlhabiša mokgalajo ke mmoditše o tlemo ka re a botea re ye ka re jale re a thoma re a kokotletša re tlo hlabiša o la tatago a re go tloga mo e sale seng ka tlho a tlile hlabišitše mokgalajo la ke boditše ba gabo ba kgatla ba tlile boditše mogadiane ba tšere tlhogo gona ka mo ile ga a bolela yena monne wa lego moo a re nna ke dirile prai a go rano gomola a ga re o ile re mogogile mokgalajo la kere o peditše go mogoga o no tla ka patela sekontiri o ya gana koo ga bo mosadi jale sekgopi sa ka nna ke lile thata le mokgalajo la re lile ka kudu gore ngwana o nkgobošitše le bjalo sa nkgoboša le bjalo sa nkgobošitše a ke le ka kapa nna ke nyako tla kwa motseng wa gago ke mo ke tlang o tle ke bolela jaaka e sego tšee ke dikwang gone jale ke go kwele koko tate mogolo o godišitše ke mang wena wa tseba kore le kgonole ke a mo kwa mokgekolo ka mokgwa wa bolelago ka gona wa tseba pele ga sefatlhego sa modimo go nyakega nnete straight ge a re nna ke mo gobošitše
a nna a ka gane ka mokgwa ena a bolelang mare nna ke lebeletše go gola ka mokgwa o mpotšišago ka gona nna ke belegetšwe Jane Fess and then ka no re ke tlogile bo Jane Fess ke a kgola ke tse gore nka no ba ke ne le bo ma 10 years ore bo 11 years so ra tle ra fihla kae ko Mokgalabo one jwale o a re morile and then le ga re ke mo go bošitše ke morwage so di mistake tse go borene di bile gona between magareng ga ka le yena ga re santse re dule fase re di latele ka khwetša le gore nevele di gogela ka saeteng ene le nna le ga ke lebeletse tšaka tša bophelo ko morago mokgekolo ba re ba mo hlabišitše le ba ntšhitše nna o boletse le yena o ile a mpotsa re le ba babedi a re ne ba ntšhitše and then tšhelete ba e ntšhitše ke bokae o ile a re ke 60 rand ba tlhabile pudi ba ntšha 60 rand bona ko morago ba re banyetše and then jale wa mmakatsa ge o bore le wena o ka ba o etse ka mofaneng ya Mokgalabo mara ko morago mo reng nna o ile wa mpotsa ko ga masemola le gona go tlhabile kgomo ela le nna be ke le gona a ba seke ba gore o e tla le motlhobolo ene tšeo di bolelang ka mokgore o biditše ba kgatla bale magophela di ka go kgopela kore ga re hlalose re kgone gore re agege ka nnete le mo setšhabeng o mme and then le bana ba gešo le ka mokgogoleng ka gona ne o swanetše gore nevele nnete e be gona ka lebake la gore wena gore ba go tlhabišitše wa mokgekolo le a se antšhe motlhobolo tšatši e be le mantši buana o boela morago ene le bona ba bo Mokhalabola ne ba le kae and then a bolela gore mokgekolo wa koko wa go belegeng o re nna le gona a o re nna le gona le nna nako e o re ba le gona nna ke bone mokgekolo o bo re be re hlabela ko go yena a masemola ene le ka mokgwa nna ke tsamaileng ka gona le kgono le o ntshwarela gore ke go bušitše mare nna be ke nyaka nnete gore le bana ba gešo re kgone go phela ka nnete go ntate Moremi o ka berile kgale re ile le wena o ka bonyaka mara ka go senyake le wena o jika ile a feletša ke ile ga Mmamogolo Tsantsabela ke boletše le bona before ke tlo tlama ene le tšona tše tša fane gore ke bitše ka fane ke dutše le Mmamogolo le bana ba Mmamogolo ka moka ga bona ka ba hlalosetša tša bophelo baka ka khwetša le gore nevele ba re na mmago o reng ka re le yena Mmamogolo ke ile ka ra ke mmotšiša gore na ko Jane Fess go iregileng a re mmago a go botše nnete jale nnete o bo re be ke ne le yona go wena ebile mola go Mokgalabo ile a re mo go nna a re aowa mmago o nyetšwe and then go bo gore a re wena a wa nyalwa ko morago jale ke mo le nna ke sa kgone go kwiša ke makatša ke taba motlhobolo ke kwele o ka re le re mama o nyetšwe ga mampele ke ga Thuketana and then mama o re Mokgalabo o mo rakile goba ke kwele ga botse malome kakapa o re mo beng a nyetšwe o rakilwe ke ge a etla go tutulela mo Mokgalabo a lego mo mama a leng gona go njwale o go godišitše go from 10 years malome okay ko ra re mama sa le tloga ka kua le ba bannyane re tlogile ka kua re le ba bannyane and then ga o e kwa o thoma o tshwenya ke fane ya fane o ile wa dula fase le koko wa mmotša ile go mamago gore gape nna sedimo sela sa ka mola se thomile o ntshwenya kore go yena ke ile Mokgalabo a sa phela and then go fihleng ga ka ke ba hlalosetša ka khwetša le gore Mokgalabo na mpotša di 1 2 3 ene mme ka mokgwa bolelago ka gona ne ke motswadi aka the diswa ke re nna ke ngwana nka se mmolelele maaka ke ile ka tloga le Mokgalabo a re romela go motho re ilo lebella dilo tša rena a šale go bo re irile jwala ka lapeng o tsamaile a re tlogela ya kerekeng mola estate Mokgalabo la nna a ntsebe ke tseba ke mme mare ke sepetše le Mokgalabo la go ya kae ko mothong re tsamaile so Mokgalabo o sepela le ena kofi ko ke wa Robetšeng wa Stepford all right yeah and then re tlogile kwa re nametse
ga re tlo boela morago re boetse ka maoto re tsame re bolela nna le yena. And then ka nako mokgekolo kae o ile kerekeng go nna a se ke tlola itla go nna gore nne meskini a mpotšiše meskini go mogala bo bona ba di boletse ile ba babedi gore ne kwa re sepetse and then ba re go nyaka ga yena nna le yena ga re se ke re tlhole re etswa re ile ra feletša re dula ra bona le nna ka bona gore ne go tlholo meskini nka re ke šala selo se tabe morago e re ke no iphuthela diatla ke tlogela le diswa ke re le go mmamogolo ke ile kae a re nna a ke bolele nnete yena ile motswadi ile yena a tsebang ene ka nnete ya go bore ke bolela nnete ya motlhobolo go bore a ba mofa motlhobolo wa go bore o ka ba ine o boela ga gabo ra go dula lapeng la koko mo bore o ka be le nna ke biditše ka fane ya gabo mara stepfather ba go swere gabotse sona nka no re gabotse go ile go ba le phapane go ithuta go reka koloi ke ile ka hlagelela gore nna ke ba fe koloi e nngwe mo go nna and then ke ile ka bona ka yona koloi ye gore ne vele le tshwaro ya gona e be se right and then na self nka no re e ba ntshwere gabotse ka gore o kgonne o rang kgodiše and then mola go ile go ba le polelo nna le yena mokgekolo a ke tse gore o ile a mmotša mogala bona a gore ne vele wa tseba ge dilo tše tša gago di bo re di so ka mokgwa yena mokgekolo a tlhalosang o ka bebele ba re kuke rena re boele kwa gabo papa ka wa mpelegeng and then ba ile re phophothela kwa dilo tsela di feleditse di sabe ka mokgwa le diswa yena a re nna ha ke tsamaye ka nnete ka lebaka la gore le nna le gone bjale ke kgopela thuso ya gore ne vele le yena a šole gone bjale ngwano ba bolelang ka yena ke nako e ka ya dutse ka lapeng ka fasa mohlare a go bore straight re bolela nnete go ne le o mong le yena o ka mola ke sogole le yena ke tsamaile le yena mošimano nna self o ka be ke se ne nnete be ke tlo tsea bo brother ba ka dikhoneng ke ba tsamaiša gore ke ntho e mmakatšang go yena ene le gone bjale le bona bo brother ba ka le nna ba ntebelela ka mokgomong o bo re nnete yona a sore a ba e tsebe ba e bona ke kgopela go e tsena ka bogare mohlomongwe ke leke go bontšha mo gore kapa go bontšha koko le ba a neng le bona ka kua gae gore malome mo a se yena a tlileng pitšeng tše kgolo a lla kapa go tliša sello ke ra gore ba ekwe ba ikwešiše pitšeng tše kgolo re ngwaletše ke setlogolo ra boledišana le setlogolo lebaka ke gore setlogolo o a tshwenyega moyeng wa gage o tshwenya ke go se kwane ga malome le koko ke ra gore e hlake setlogolo se hloka boroko se tshwenya ke taba ya go se kwane ga malome le koko ka gare ga ditaba ka moka ga tšona ke thaletše dintlha tše dirileng koko goba batswadi ba malome ga senke ba amogela mogatša makoti a bona gabotse go ne le mo makoti a reng ga a hlalosa o re go ile go a tšwa tšhelete ye e leng gore e be e swanetše e ye go nyala yena e fela ba a seega gabo ba ya kae ga buo mongwe mosadi mola wa rrantšhitše tšhelete a re nnyaleng mo bona ba rumiwa ba tšea tšhelete la ba go nyala o mongwe ka mokgwa ke mokwelela number 2 ka kua gae go ne le molwetši wo ga a bolele o no te tlhola ka fase ga mohlare mosegare ka moka le ge o ka re na le kae o no go lebelela o bolela ka nako yena a nyakang koko ge a bolela ka tabeng ya molwetši o re ke be ke tlo tla ga moremi potšišo ke gore neng ka baka la gore molwetši šo wa ba jwa ene o ne mengwaga ga a ne dikgwedi ke mengwaga e mekae 7 years ka moka ga yona molwetši a ba jwa le ka gae koko le kgono ntše go ne le 7 years o re ke be ke ntše ke tlo tla kua ka baka la ngwano a ba jwang 7 years mo e leng gore
go ya ka kwešišo ya ka le maitemogelo le go tseba gaka ge ngwana a hlakahlakana gone jwale o tšeiwa gone jwale o išiwa sepetlele o tšeiwa gone jwale o išiwa kerekeng o tšeiwa gone jwale o išiwa ngakeng go tseba bothata ba ngwana wo. And then motswadi kapa rena ba leloko ga re lapiše ke go sepediša molwetši gore a hwetše pholo. Ngwana o na le 7 years wa fokola koko re bentše ke sa tlo tla go lena potšiše ke gore neng jwale koko ke be ke le ka go lokiša taba gore a ska re malome o mo go bušitše ga tee ka tabeng ya go diang mohlomongwe ya gore mola yena a tseba a le ka gare ga lenyalo le yena a le kgethileng a le ratang, and then malome a tsamaya a ya ga botatage wo mohlomongwe a belegetše nkowe a nyetše mmage gore a sa nyala mmage a be a tšhentšha sefane sa kowe. E fela ye ya gore ya pitšentše kgolo ga go ne mokoko a go bušitšweng gona. Gopola gore ka lapeng prof ge go e ba le mathata a tlišang ke meleko ye e rileng badimo kapa modimo kapa lenyelo ila lapa le o kgona go ntšha motho wo motee a mo fetoša hero ya go lwela kapa go nyakela lapa le la gabo thušo jwale ka ge setlogolo se dirile. So ntwe nna e ntshwenyang tše tša manyalo tša gore koko o nyetšwe lenyalo la mathomo la sebereke mohlomongwe a boa a rakiwa a boa a kry-a mokgalabe gape a monyala di gona di a direga di tlho di diragala. Nna nka se re di a ntshwenya ke tshwenya ke taba ya gore malome le mmage ga ba boledišane malome ga a tsene ka ga gabo na e lokiša ke eng taba ye gore go be le khutšo magareng ga malome le mmage ka baka la gore mokgekolo o hloka monno jwale ka morwage monno o hloka mmage o hloka motswadi jwale ka motswadi ya gage a kere. Number 2 ka kua gae go ne molwetši wa nang le 7 years a bajwa na molwetši o la o lamolela ke nthušo o e kry-a jwang gore a fole a swane le bana ba bangwe ka baka la re ba re o be a bereka a kgone go boela mmerekong a tšwele pele a bereke be monna a be le mosadi a be le bana a be le motse. Malome o sa tšo bontšha mo ke gape gore ntle le wo wa ka fase ga mohlare go ne le wo mongwe ke a re ke kwele ga botseke go ne le wo mongwe wo e leng gore le yena ga a gabotse ka molapeng. Jwale go se kwane ga malome le koko ntwe e ka diragalang gore go hlolege khutšo magareng ga batho ba ile ba babedi go morwa le mma go swantse go diragaleng. Number 1 go ne balwetši ka mola gae ke ba babedi ba ne mengwaga ba fokola ga ba tepsene pholo ba e kry-a gore ba thuša ke eng batho ba. And then ge e ka ba ka lapeng la koko go no ba go na le mathata a hlonga e ba gona malapeng a mangwe mohlomongwe a go hloka gore tšo tša gage. And then mosadi wo ke mosadi ya monno o rata ke yena o ratile ke yena le ge bona ba ka tlho ba sa morate mara monna gage wa morata a ba amogele ngwana wa batho ka baka la gore ke mosadi ya abuta bona ke makoti a bona wa e bona. Nna concern ya ka e kgolo tše tša manyalo a koko ba tletle ba re tšatšile ba ya meropeng ge ka ba tlo dumela go ya meropeng go lokiša mathata a lapa la bona and then tše dintšhi di tla tšwelela moo. Mara nna balwetši ba ba leng ka mo gae ba babedi ga ke nyake kapa ga ke dumelane le koko ge a re ke be ke re ke sa tlotla neng prof ngwana o na le 7 years a fokola. Jwale mohlomongwe le yena o diba ke tše di modibang tša bophelo le meleko ga re tsebe merarela ke ye mentši mo bophelong ba motho gore motho a lokiše mathata a lapa la gabo kapa la gage. E fela go nwa le nna ke rapela le go rapediša le go kgopela gore modimo a tsene ka mogare ga pelo ya koko gone jwale le ya baratho ba monnoki ba leboge setlogolo ge setlogolo se kgonne go tla mo pitšeng tše kgolo mo gore go tsebagale gore thušo ba hwetša thušo ya mohutamang. Go jwale moroka ke nyaka go bolela taba ye ke sa tšhabe selo ya gore ge nna le wena re le bana ba motho re lwa re hloka an outsider motho wa ka ntle o e leng gore o tlo intervena
and then a re lokiša re le ba babedi gopola gore monna o ke ga a kwane le mmage ga a kwane le bafoagwe ka baka la re bafoage bo ba kwagala ba tšere lehlakore la mme mohlomong ke ka mokgwa ba boneng gore morwa re o rong but mme wo ga go ne ka mokgwa a ka bolelang a kwagala lebaka ko gore le ga ka tlhoa bolela nnete ga kakang ka gare ga dipelo tša batho ba gabo monnoki o emelela monna gage so mara ge nna ke bolela ke le morwa maubane a ke kgole gore go ne motho a ka reng ke emelela wa rra ke emelela mokgekola ke ba tsebe batho ba ke thoma go ba bona ka moka ga bona mara nnete e swanetse e no dula e dutse batho ba ke ba hloka kago ye e leng gore koko a bushe maswafo a swarele monno mo a mogatileng dikgontsho gona ke kgopela koko ke a morapela and then wa rra le yena a kwešiše gore go ka be go ne le mo e leng gore motswadi ya gage o mošitetše ba swarelane wa rra a kgone go ya ka lapeng la mmage bo morwa rrage ba kgone go tsena ka lapeng la monna wo mmage a kgone go etela ka lapeng la monna wo and then bana ba ke ba kgone go hwetša khutšo le bophelo bo bokaone ka baka la gore dilo tše dingwe moroka malwetši a ka gae mathata a malapa a kgona go gatelela tšwelopele ya bana ba lapa so concern yaka ke kwano magareng ga mme le wa rramoki le gore balwetši ba ba leng ka kua gae ba kgone go hwetša khutšo ka baka la gore ntwa ya bona e safariša balwetši bale ga ba kgone go hwetša khutšo le pholo ntwa ya bona e tšwela pele go jwala lehloyo le dikgopi magareng ga monna wo ke le bana ba gabo mokgekolo o tlo robala mo a yang ke kgausu ba tlo šala bane ba nnoši bana bake ba hloka lerato ba hloka go kwana ba hloka hlomphano ba tlo itšea kae ditlogološidi ge taba e šalle e kgona go ja ditlogolo gore mara nkane mo le mo le mo le mo na rena re le bo malome le borangwane le bo mamamama re le batho ba bagolo ba re tsebang nnete o a e re sa e lokiše nnete ye ke a leboga moroka ya koko Tamakgoši. nna ke re bjale le tlile mo batlo le tlo nyaka thušo koko Tamakgoši. ke kgopela go botšiša mo la mathomo ge le tloga ka kua lenyalong la mathomo le laetše Ka go go botše. thobela O tlile go nkwa gore ke reng. ke tlile go kwa koko Ene ke ne tshepa gore ba gešo ba bang kua bopedi ga masemola ba gona ba phela wa tseba gabotse. thobela Tatago motho o re rakile le mmago monno kua Jenfest thobela ba ya botodi. Ga ba nyala a o gona mola wena mokgalajo mona e bang wena o ile a kgwetša mosadi ba re o hlabilwe ba tšea mohlobolo ba hlaba ba iša lehlakore mošate gabedi a e ka be le gore nna ke nna ngwana wa kgoši gore ke nna ngwana mohutamang mokgalajo tatago batho ba gompha bana ba omphile bona ka kompong wa nkwa ga ntšha selo a ka se ga ba rantšhitše ba gešo ba dumela ga e le gore wo lekgono ke leng ka go wena a hlaba be ba ka mo dumelela be ba ka se dumele ka gore mohlobolo ga o tšo gabedi o mo reetse mokgalajo a morena a re wena lesogane mmagwe koko mme wa ka be ba dutše mmogo le ko nna ke sa mo tsebe nne a re ga e be o wanyetše nka be monyanya woo o jele ke nna ka gore ke be ke dula ka lapeng la mokgekolong a na o hlabile ga e tla kae o ile ga e araba o a re mokgalajo o rialo o re ke hlabile nna ga ka hlaba no a boetse go fane le gona jale ebileng le fane a ditwa kua ga gaboko a be le go gontshe ke gona se mathomo ka nna motho a bele ga bana a nyalwa ka bana butla bana ya bogadi jwa mohlobolo jwa go tshwana le nna le kgono ge ke kry-ile lenyalo gome ka kry-a motlhobo ke ya go leboga koko ke ga se gona ko ga masemola ba kgatla ba ile ba ske ba kwana ga botsanyana ba sa lwelle jale bale ba gešile ba retse ba re no lena ke kgale ba šupa yena o gore jale bona monno o santse o rate kobo monnola ge ga napile monyanyola ba gona wa go apala gore ke tle ke bogadi a kere ba botšiša ba re gante ga botse ka kua lapeng le tsogo ka ntshe ga se ene monno ka mo lapeng le kua mafelele
gona ka mo ke le go ka ntse ke motšhimanyana mafelelo no ke kwele koko ge le ntlhaloseditse gore a se latlhaba jale tatešo wena ke ngwana mathomo ka gae a kere aowa o latela ngwannyana mmago yena ngwannyane o a le go moo alright ke ra mo masoganeng mo masoganeng kwa mathomo alright ke ne le tatešo o ne le mokgekolo wa gage šiba a ba sa tla ka gare ga lapa koko ke kgopela gore ba tle ka gare ga lapa and then re kgopela gore re lokiše taba ya ka gae ke kwele o ka re ge le bolela mo gore go na le se sengwe se se le tshwenyang sa gore tate ga a santse a tle ka gae a tle o ya ga gabo mosadi e ka ba makoti o wa lena koko le ya kwana le yena ke kgopela gore le rie gore koko ke boelane le yena go ne le se seng malome ke sekweleng mabapi le tabeng ya gore go na le bothata bo bogolo ba gore o ka re koko o lla ka taba ya gore wena o ile wa go dula ga gabo mme o a rereša na kore go dula be ke le motho ke bereka magweng then ke no fele ke tla ka mogare ga lapa so a so re be ke dula kwa be ke no a ke itlile di weekend ke tsene lapeng and then ke fete ene le gona ka mokgo mogekolo a bolelang the diswa ke re le nna o nkwešiša ke kore ke kwa pelo bohloko gantši ka mokgwa a bolelago ka gona ka gore le nako ke ntse ke le magweng ke tla a re ke dula ya shu wena koko o buile koko makgotsi thobela re tshwentse ke network makoti ya gago shu ke kwele polelo ya gago o kare e ne le mokgwa wa gore o kare makoti o go kgopišitše goba ba bo makoti ba go kgopišitše makgotsi o ko ntlhalosetse koko mmago ngwano a senke le gona buala a ke tsebe ena nna ke ne se kgopile le ka ba makopo koko ke network ya stompo network e thomile jale ke e tseba gabotse lokiša mmalefu mama wa mmana mogala boa gešo o bile le mathata ka gae mara pele ke tla go tsena tabeng ya maele ke nyaka go kwešiša re go ile go a fitlha lebaka la gore a dule ka geno ka mokgwa a tlhalosang ka gona a re o ba ile motho a bereka mmagweng and then ga a fitlhile la botlhano o gorogela ga gabo and then ga a fetša wa feta o tla gae ge e ba sontaga wa bo o boela ga gabo o boela magweng ke gona go dula gantseng ka mokgwong koko network ya thobela koko a re direng somagagešo mo go na le dintlha tše bohlokwa kudu e leng gore tše e leng gore ke duma gore re ka re ge re kgaogana le batho ba di be di hlakile di dutse gabotse ka lapeng la koko go ne le mathata a ma-serious go feta sekgopi sa gage le babo mosaduo ka lapeng la koko go ne motho sho o dutse ka fase ga mohlare bošego le mosegare ka moka ya kokosho re feta jwang mo tabeng ya motho o kry-a thušo ka tsela mohutamang le molwetši o a leng gona ka kua o kry-a thušo ka mokgwa mohutamang kgaitšedi ya ka moki o ne a butiage o e leng gore o ne o dula makgweng ga atle gae ke eng ntho e modiang gore a se ka tla gae koko o ne bana ba gage ba e leng gore ba dutse makgweng a batlega ke a rereša ga batle gae jwale potsišo ke gore batho ba kika moka ga bona ba ba sa tleng gae ba raka ke eng mo gae ene ba hloka thušo ya mohutamang gore ba kgone go gopola gore ge e ba mafelo a kgwedi ba tle gae ba tle ba rekele mma bona di monamona le jwale ka bana ba bangwe ba rekela mma go bona kgaitšedi ya ka moki a butiage ke ba babedi fela mma go bona o hlokofetše o swanetše a swarane le kgaitšedi ba swantše ba thuše ke eng gore ba tle gae koko a kgone go tipsina ka bona number 3 kgaitšedi ya ka mokho o ne a butage o e leng gore o swantše a boe gae batle ba swarane jwale ka bana ba motho ba agele mma go bona motse and then
mogatša malomokgo o tlalositše gore o ka re ga senke a amogelwa kapa go kwešišwa gabotse tabaše malome mosadi wo wena o ileng wa re go ntšha tšhelete gore ba ye go nyala o bona ba ya go o mongwe ke mang kore go bile ke moratho okay ka gore ile a re go tswa tšhelete mokgekolo a ntšha lentso la gore ne re sanetse gore re ye mo go tšhelete be e ntšhitše ke mang e tswa mo go nna e le ya gago ee o nyala mosadi wo Ee. and then ba tšea tšhelete ya gago ba ya go sebakeng sa gore ba ye go ntšha magadi ga bo sese mo ga bo mme mo ke Yeah. ba ya ga bo mosadi ya moratho wa gago ba tšea tšhelete ya gago ba ya go nyala yena a ke tsebe koko nke a kgwathe ye gore na tšhelete ya monnoki ga a swantse a nyale mosadi ya gage bona ba etšea ba ya go nyala mosadi o mongwe wa moratho wa gage sebakeng sa go nyala oke ba be ba e direlela eng o be a se a swanela ko go kgwetša magadi a monna gage nang monno a tswetša le botsa go jala gone nna ke ditsebetse a le e tsebe tabe re bolela go fa nna ke ngwa ke ditsebetse ga le ditsebe yena o bolela ka go tantse ya sepela go dibile ke monyala ke ya shapa koko mo di pa ga nna mo ne ke tla go sala go le koko wa tseba re ke kgopelang nke re tsweng tabeng ya mogatša malome lelapa la gabo nke re lokišeng taba ya mokgekolo le morwage wa ka se ka gae wa sa a se taba ga ge se ya loka o tlo re go boditše solanka mogatša malome ya gage se ya loka mogatša ga ka se ga gabo gape gone kgonagala gore o kry-e bothata bone lelapa la koko wa tsa ke lebeletše mo malome ka kapa ge ke theeditše gabotse malome a ka se ye ka gae ka gore ba kwešiše o bohloko mosadi ya gage that's why ke re gabotse koko ge re ka lokiša ya mma malome le koko malome o tlo kgona ya ka gae oh ya cause ntwe ke e bonang mo mme o bona la kgopišegile ene o tse gore malome ga ya ka gae ya na nnoši bana ba gage ba ya go ya kae ke bone ausi ka mola emiša letsogo kgopelo go lentate ka kapa ee koko o na le bothata ba gore thaijedi yaka ola ke prof moremi nna ke nna ka kapa koko o na le bothata ba gore a bitše mogatša malome moloi le bana ba Yeah. gagwe ntate ka kapa ke a e bona nthweo yeo ke day and night gore ke mmotsa ke re mma gane goreng o sa bitše mogatša malome or at least la bola a re ke tla bolela le yena jwang ka gobane o jišitše ngwanaka o ba re wa to mara o ka loya o le mo botsana sonke ba go bonege ka di-camera nke o ba go bone motho o ko mmotse man ba re wa swara o ya sawa le gole go ba le kgweditše dingwe malome o ilano tla gae a rata e tla gae so le ka botšiša koko ka gobane go ile a re malome ba mojišitše sho wa tla o tla mo gaena a rawa gore a setlhare seo se tswile a se sa le gona mo moring wa ka wa ga botse mo mogatša malome alright ya ka nako ye ngwane a tlhalosang gore koko o ba re setlhare se tswelego mora wa gage banna ba na le go tsetame ba tsamaya ba kgopja go bo go ne le lekgarebetsuko le a beng a ratana le lona monno gomme a letse a le iša go motswadi wa gage ikwa ke lona le e leng gore ke a kgola le ile la kwana le madi a gage that's why a ile a fetša a ntšha lentso la gore setlhare se nna ke beng ke mo file sona se tswele wa morata matswalago ka kudu
ka nnete ka nnete taba ya go sekwane ga mmatswala go le monno wa gago e go swarawa e ntshwenya kudu mo e leng gore re ile ba ra fetša re fapana le mogalabo ke mmotsa ka taba gore nna o ka dula le nna o ka ntlhala o ka tla wa nreplace mara ge e le motswadi wa gago a gone motho a tla go mo replace mo bophelong ba gago a gone no ka mo ka mohlapang ke motswadi wa gago ene go dula re omana metlhe le metlhe ke mo gapeletša gore ka gae iya le ba mane nna a bannyake mara ka gae iya mafelong a fetša nthela re o nyako o bonang gore nna ke ye ka gae nakane ra ithuloge ke ile ka gae ke kry-a mahlapa ke kry-a dikgopi jale bokaone ke bona gore ke tle ke telele mokgekolo go betere ke be distance le yena ka gobane go tlo fitlha mo re fetolarang ke tlo fetša ke mmotsa mantšwa e leng gore ga a swanela mola e le motswadi yaka wa bona mo ke malome ka kapane go na le ditaba tše dintšhi kudu thata that's why ke re dilo tše dingwe koko ka phone a ka se di lokiše and ge ile gore ke nnete koko o nyaka gore bana ba le ba baiwang ba dulang ka fase ga mohlare ba kry-e thušo koko o swanetše go tla mo radiong sa mathomo bana ba le ke ba gage bagolofadi ke ba gage ba bona ke yena ba swarišitše yena bothata 7 years ka mokana ga yona bana bao ba baiwang koko ba bona ke yena so re lukiša taba tša bana ka kua lapeng la koko mara re lukišang taba tša bana ka lapeng la koko o ganne go tla mo radiong ka bana ba e leng gore ba sokola ke ba gage malome ke ngwana wa koko ene malome se sengwe se ke tlong go se bolela wa bona malome ka kapa batho ba ka gare ga lenyalo ne solanka o tswile ka gare ga lenyalo go mantše nna le wena ra be ra boa ra hlalana e le nna le wena bana ba bannyane ba badimo ba ga bo bona ba tlo ba nyaka gobane batho ba lebala gore ge re tsena ka gare ga lenyalo mama ke ra ge re kgaogana ka gare ga lenyalo go swanetše go be le mo e leng gore meloko e ya phasa gore bana ge le sa ba bone le tsebeng gore mma go bona o tšere dibeke o speech so ge wena o no tsamaya bana ba le ge ba thoma ba gola badimo ba re bana ba rena ba kae ndane ge bana ba le ba thoma badimo ba bona ba banyaka ba kry-a mma go bona le ka gare ga lenyalo le lengwe and then ka lebaka la go hloka kwano le dipoledišano tate o feleleditša ya go llela go mmamogolo ene go ra re bo mmamogolo le bona ba tšhabile go botša mmago tate so go ra re go ne le bothata bo boleng gona kae ka lapeng la ga botate go ra re ga botate a go ne kwešišano a go ne kwano a go ne gore go ka ba le dipoledišano ke mo ke kweleng ga botse gore koko go ne se mo kgopišitšeng mabapi le tabeng ya lapa la gabo mme ka mo ke se šupo sela se bontšhang gore tšhelete magadi ile ya ganetšwa gore go ye go nyalong gobane a gone dikwano o kwa go šetse go etšwa mantšwa gore ba re koko o rile o ile go botša twisro ka phatla gore wa loe ena a sa ampotsa sero ka phatla mara go gopola tšatši le lengwe nna le mogala bo re bile le diphapano and then ka gare ga polelo ga kgafetša a kenya taba boloi mogala wa gore bala o a leng ka monanyalo le leswa a ba fetša gale mare wa tseba ntwa boloi nna ka molapeng le ntenne ene ke gopola le gonne ke ikgalema le mafelelo a ke senyako ekwa nne be le mathomo tšatši le ke ekwa taba boloi gore polelong ya ga engwe le engwe a bolela a fela a kenya tabe ya boloi mara a sa ebile straight gore ke ra wena mara go lo mogolo o kgone gore dipolelo di ya kae ba di bolela tše di jwang so a re taba tša kgale a ke sa di gopola gabotse mara ke sa gopola gore taba boloi be ile gona ka ne mogalabe o ile a kgalema a re ga ke senya ko kwa mo dipolelong tša nna go tswelela ntwa boloi a kgalema mokgekolo ge ya bolela mara ka ne ke taba tša kgale a ke sa gopola mantšwa ga gore gabotse mogala bo ga šala a kgalema ke ba a bolela a reng alright ke duma go kry-a karabo ya koko ya gore yena e le mokgekolo e le mong wa lapa ka lapeng la gage a ka kgopelela lapa la gage thušo ya mohuta mang go wena o le professor Moremi ya yona ya hlokega se segolo wa bona batho ba ba leng ka gae ba ba buang malome ka kapa taba ya bona a seetelele eno ba go no re ke nyaka bana ba ka ba fola ra re tšiša bana re tle re ba fodiše
ya ba le ba lenkua ga ya se a se bothata e no nyaka koko yena re ke nyaka go tlisha bana ba tle ba fole and then re tšee bana re ba fodiše koko Tama. a re tsene ditabeng koko bana ba ga go šiba o reng go bona go bolela le bona Bana bao ba ka ba le go mowe. Wa tseba ke sa rialo ke re ga ke tsore ko re o nka bolelang le yena ka re yena o re hlanogetse utlile mo a re hlanogela gore ga ke mmage ga ke taola ga se tataga ke le ke tla mo swarela jwang ke mo swarele jwang motho wa mohuto go ra gore koko go ne mo e leng gore a ka ba tepona diphoso gona ene ga mo motiše le phane ya gago e changitše le mosadi o ba changitše phane ba tere yana phane ele seng ya banyala ke ya bona lebelela koloi ya bona šeo mo ngwadilwe fane eo ba e ratago mosadi o ge nka be le gore le yena e ka be le gore ba sa eme le mollo nka be tšetše eno ke no bona a tsena mo anthera a rela re mme ka re tamago go laetša gore ke tšo monyala a re mma ke a makala 1 2 3 a senke bile a etla le yena ene yona eo ga ba etla mo kgapetša be ba elwa ge ke tla ba ka bolela taba ya sehlare ya gore sehlare le gone se fedile o lwa le mosadi o jalo o tsena ka mo gare ga fero se o tlile mpotša ditlhilagtere ile ka ra mosadi o ka morela ka re nna ka kua ka mpitša bare ke tle ka kua ga ga o bona ka re nka seye motseng o ke sa botsebe motse o mo ba kgotse go ntse ba botse gore ba kgoletse ke mang a le tsebe motseng wa bona motseng wa bona a ko o tsebe nna ga ka o gola ba thomile go bula lesaka ba kgoletse ke mang ba tswile ka kae ifo lenyalo re tloba mogala jo ka ga re la re a re dire gore go be lenyalo gore upe le ga a sa tle ka mo gae marebe le gore o motseng wa gagwe ge ke monyaka ke mokgwetse motseng wa gage jale nna nka mo tshwarela jwang ka gore o ntlhanogetša re la ra mogala jo a re ga o tate o a monyetšego o a mo godišitšeng a mo tsenya sekolo ebile nga ba ya go mmolotša ebile a ba monyadiša jale nna nka mo tshwarela jwang motho wa mohuto ebile e le yena a tlile a tla latola gore ga o tate ga o mme nka mo tshwarela jwang ene o ne o feta gona mobukubuku ga a feta go ya kae ga go mosadi ke sa rialo mo gona o dula ga bo mosadi mo o diregang a go diregeng o ne o tsietša ka leitlho gore go diregang a ke tsebe nna be ke nyaka e koko ga go gatle mara ga bo mosadi wa ya mmotšiša yena ba botšiša gona moo ba botšiša gore ga bo mosadi wa go milioneng e sa le ga bo mosadi wa ya alright o feta mo mojako makotiši o nyaka go bolela a nka tseba ke kgopela go fetola ye ya gore mogala bonke ba re ga re nna ga gešo ke kae nna ke le bantšhe mma ke mmotse gore mogala bo a ntlaba ke bile ke bone impela boima gore nka le bantšha mokgekolo gobane nna monno ke mo kry-le mena a tletse legano ene mo a tswang gona morago ga senke ra re ge re kopana re tlo botsana tsa mo morago a tswang gona so mogala bo ile ga mpotsa ntwa go sana leo ile ya ntlaba ka seke ka tsore pele ke kae morago ke kae mara go a direga gore go tle nako ya gore nna le mogala bana bao tona ba kile ka ba bitsa ba tla mo ga ba fihla mo ka ba rela ka raga le eposele tla ke le botseng ke be nka se bolela taba 1 2 1 2 3 gore lena le tswa kae kae mogala jona re nna ke re ke nyetse ga masemola ke masemola le jole ba phela ba gona re ka mo rwalana ga botsira ya ga masemola gape gape ka mo ke tsong go nyalwa ka ntse motswadi yaka ke kgopela go tsena gannyane batswadi ba ka tate le mama ke kgopela go tsena tabeng go godiša ngwana go bohloko ene go godiša ngwana o tseba gore ngwana o a se wa gago mara o mo tšea bjale ka tate o mo godiše o bo o mo tsentšhe sekolo o bo o mo nyadiše go bohloko a ke gane makoti be le bothateng le malome mara tabeng ya go tšhentšhafane ya gore le nape le bitše ka fanela ya ga botate mogala bola le godišitše from 10 years go tla a tla hlanogelwa le kgono mo gona go bile le phošo koko gore ba morakile o mme mama go mbjaloso tate go sasa wa go raka o a sepela ga a fetša go go raka mo gongwe ka ge gape motho ba re ba monyetše ke koko
shu a re bolele ka motho a seng gona re bolela ka o a reng a se ka nyalwa mohlobolo wa ka ba nyetše ba uša mošate go ra gore moo ba monyetšeng ba monyaletše lapeng le lerong ge go ne le probleme ya sedimo re dula fase ra e lebelela ra e bona gore taba re santse re isepediše jwang before le tšhentšha fane be le santse re ye go tseba gore ga botse ga bo mogala bo ke kae gona ga e le gore mohlobolo wa koko wa mathomo ga wa sepela ga botse go diragetšeng ene gone jale ge o le somama go ka rakwa wa ya go godiša bana le monno mongwe bana ba tsena dikolo ba re mola ba bereka ba go hlanogela wena o le motswadi o ka fila jwa nka se file gabotse koko ke theretšo santse ko bohloko ene le mogala bo a godišitšeng mogala bo a gešo o tlo kwa bohloko ene go kwang bohloko ba gage dilo tša tate di ka senyega le ge e se tatage wa madi gobane o boloditše mogala bo a be a boa a iša mogala bo komeng ba be ba boa ba rialela mogala bo a gešo leina ba be ba boa ba go hlabiša mama wa be wa hlabela ka faneng ye e leng gore mogala bo ga a nyalwa ka go yo a bitše ka yona ya botatage wa kua o le hlabetše ka faneng ya step father koko ama ke thereso koko o swanetše o ko bohloko go feta ntšholego ke thereso o swanetše o ko bohloko a re gane bana ba kgona go tshwenya ke badimo ba gabo bona ba madi a kere o moretše mokalao so ngwana ga a tshwenya ke medimo wa gage ya madi magagešo re a phasa monna ka se go godiše from 10 years wa be wa bereka wa ba le mosadi mola o ne le mosadi le bana a re kgoro e tla gola le mphetogele ke bona o ka re makotunya ka go bolela a ge mang ke kgopela go tlhalosa ka mokgo ntate moremi tabe e rile ge re thoma re ekwa nna ka re ge ke dutse le mogalabo ke bolela le yena ka re mogalabo a dulang le mokgekolo ke yena a ileng a tšea rufu a e bja godimo ga gago nna ke tšea gore ke yena e le motswadi wa gago so nna wa ka nna nkebo o ya gae o dula fase le mokgekolo le boledišane mo gongwe ge go kgonega mokgekolo le mogala mme ba ka e bona ka tsela ye nngwe ya gore ba ka le tšea ba le iša moo ba go lephasetša la boela ka moo mara ka ge e le gore go hloka communication magareng a gage le motswadi ya gage e feditše e le gore ya thatafena ke mengwaga a fetša ena a just pheta sa gore e re ke nyake be ba gošwen then ga a thomo o kry-a ga ba motlhalosetša ba mmotša gore rena mma gore monyetše gomo re monyetšeng ka segabo rena ka mo re tlhabile pudi mokgekolo ba a sa phela ra apea le jwala jale nto e re šaletše ke gore re ntšhe kgomo re tlhabiše wena ka ne mma go šetša le metseng ye mengwe mara la mathomo mogale bo ge re ya o ile a re mo gore na a re fa example a re catbokise go e kry-ine le mafele ka gare le mafele a gora gore ke a gago go ra gore mogala bo o godišetša kgoro yaka ka gobane mosadi ola ke mosadi wa ka jale nna nka se kgonne go di bolela gabotse ka gobane ga se tšešo kwa metseng ke dumelelana le wena mama wankwa nnete ke nyaka go no le lemoša se seng re bolela so ka mmalapeng banna ba nyetše bana le bomma go bona bohloko ba go godiša ngwana o bo mmege dirapeng tša geno o bo mo rielle lapeng la geno ba le ba ga botate thwi ba madi ge mogalabe a boa mogalabe o bona la ile gore bophelong ba gage o ile atlega wa kwa gore ke yena a lekileng go tsoša lapa la gabo ke yena a lekileng go aga ebile go nyetše ebile o rekile dikoloi ebile kekolo ka re ete o ile e fa ba ka gae ke mahlatsi ao ba e tšwa kae nako eo o nkwešiša magagešo a re lebogeng banna wa bona ge motho a go godišitše ebile wa be wa bereka a be a go iša sekolong go hloka go lebogiwa a re nore ge go thoma go etla tše dingwe ra thoma ka go nore la tseba gore ke eng ebile ke tšhentšha sefane le kgono ke a mo tlogela monno a nkgodišitšeng nako e telele wankwa nkebe re ile ra ya go thoma ka diphopotho mmešo o ba monyetšeng o re pudi eo ba reng ba e hlabile a ya ka gae gore a re papa go mogala bo gore a re mohlobolo wa gage o šaetšegile gonjwa le wena mama o ile wa re ge dikgomo tša gagwe di tšwa di tswile ka faneng ya gama ya galegabe ya galegabe lenyalo la gago le bile ga bo papage galegabe ga koko gona mo ga koko and then gonjwa le lena le tšhentšitše fane akere le tšhentšitšeng fane ka molalapeng la lena ge le ya go nyala le o nyadiša bana ka fane efeng ye ya ga botate ya reng ke ya gabo akere
ene a gone ba ga masemola ka nako ba beng ba etla go nyala a gone bola bole borile la bega ba ga masemola gore ba tla go riang ba tla go nyala wena ka wa bona re lešetšhere ka ka ntšha masemola ke ga bo koko ke rela ba ga bo tate fane lena tšhetšitšeng go yona ke ya kae e re tšhentšhetšeng go yona ee ke ya bopapa ge wa mbelegeng alright ge le tšhentšha fane be le ne le mang wa bopapa e re ne le papa ya kore re a keke ee a botse for dilo tse ka mokgwa mokgekolo a tlhalosang go changeng fane le nna dilo tsa ka tsa mo be ke bereka gona go ile go tswalega ka moka ne ke bereka gore ke tlo reka vene vene ke ga ke ikene mmerekong o mongwe and then le nna ke bereka vene be tsene mo e reila ke morwake ke mo dilo tsa ka dilong thomo sheberekana gona and then ilare before ke tlo vene ke tlo ikentšha kwa ka itša ka iša ka kerekeng tsoko ka mola gare ga kereke ba re ne ka mola o leng ka gona o lebogela dilo plekeng e rong ene ka nako e ke bolela so ne go šetše go fedile mmereko tšatši le ra go felela ke mmereko ke feletše ke mmereko vene be ile ka binone and then nna ke le Gauteng re feletše ke mmereko ka tšatši le le teng gore dilo tša ka gore le nna le gone ba leso gantši ke mo gae dipereko tse ke neng le tsona ka vene mo gae di feta tša ko magweng e sentse ke tšhentšha faneng ga ke sa go motho ke kgopela bopi o sa le o tšhentšhitše fane dilo tša gago di a loka ene mola morago o lebelele mmereko o fedile ke le ka gare ga fanela la ke bore dilo tse ke di rekile ka faneng ela ya step father mare ile a re ge go thoma go fela go feleng ga tsona ne di a felelela mo go bore ne ga ke tlo tloga ke ya kerekeng tsoko and then ba mpotsa ba re dilo tse tša gago o di lebogela plekeng e rong nyaka batho ba baso ene le yona meberekwane ya ka before ke ntse ke le so ke dutse mo gae nako e telele ke rekiša ditamati di senyega o sa loke selo go fetile ntate o mongwe o dula saeteng lela la rena a tsamaya ka vene o eme mo gona re mona dilo tsa ga gore di loke re ya so ka re mona ntho e so ke tswe ke ra ka kerekeng tsoko so ke bona gore mafelelong ke tlo feletsa ke ira ntho e so mokgekolo ke ile go yena le mogalabo ke ile go yena ka lebake la gore le kgono le dilo di ka mokgwa mongwe go yena le disai go e ba le tlhakatlhakane kgolo nna gone bjale a ke gane ke mo iretse phoso ene ke kgopela gore a ntshwarele le a bore ke šetse ke tšhentšhitše fane so se segolo se ke se kgopelang go yena ka nnete for saeteng laka le nna le gone bjale ntho e ke ilelang ke noba ka mola gare ga lapa lela bana ba le ba gešo gore na bo sasa yena a ka tla robala ba ile o šale ba lebeletše maa ka gore ga ba bereke ba lebeletse yena ka tšhelete ya gagwe grant o ne ikwešiša gore ne okay problem e šimo then le nna ka kgono e be a ne le sello le nna ke boletše le yena ka phone gore ne e tšwa gaufi le mokgekolo te perekele wena self so tše ntšhi tša go tlholometse le nna nka re ke phegišana le yane ke motswadi yaka ke a mo hlompha ene le tše ntšhi tša gore nna nka ba ke tšhentšhitše fane gore nka ba ke irileng ene le gare a le tsebe lapa lela o ile a tla le mogala bola batle ba khunama ka mola lapeng le a ne le mogala wa robetšeng ba tlo re khunamela jale wa ntlaba gape a bolela re yena a tsebe lapa lela so a ke nyako go phegišana le yena tše ntšhi se segolo yena a lokišetše bale a ka lokišetša bale le nna o tla ba ntokišeditše nna ke ne probleme le yena sa gore wena e be a sa rera go tla go yena godimo ga 7 years ngwana a bajwa e kweša bohloko ya prof ke kgopela gore re kwaneng ka ntho e teng option tše pedi option ya mathomo ke ya gore family e boe ka la bobedi option ya bobedi ke ya gore re te thwaleng re eng ka lapeng la koko
re eng go kopana le family and then re duleng fase re agišaneng le bona re ne option tše 2 so a ke tsebe gore ke bona ba tla choosang gore ye ba bonang e tla ba berekela ke e feng goba ke rena na mara re ne option tše pedi it's either ba bua la bobedi goba re kgopela go kopana le bona ka lapeng la koko nna be ke re koko a tle mo ka la bobedi ya a tle le ba bang maybe ba babedi ba bagolo re tle re kweta ba bona ka re ge re ka go kopana le bona fela ka kua gae re ne ba thieletše ene ba nyaka go fa maele ka mokgo ba ka kgona le gong jwale ke be ke re before re tlo ba lokolla re no tšea ba thieletše ba ba 5 ka re mo gongwe re ka tla ra feleletše lo ra iripa ba thieletše ba sebe ba ekwa kuku le ka kgona go tla mo ka la bobedi ke leboga go ka kgona go tla motswadi aka ke duma gore re tle re nabanabiše taba ye nke e loke e be gabotse thietša radio gone jwale ba babedi banna ba tlo founa le bomme ba babedi ba tla founa ke a leboga thank you re lebogile koko wa tseba re leboga kudu mogau wa lena re leboga gore le dumeleng go boledišana le reno o diega ka ga ngwana ke go hloka ga ke ne selo le kakapa ke ne selo ko gola ke nnoši le jwale mogala yo a bolelang ngwa katakata ke a monyaka mabapi le ngwano ke a monyaka ga ke re ke nyako tla ga gago ga ke ne selo ke a rera ke ne go lebelela ke a kgotsa ke ne selo jwale koko o nape o itie diatla o leboge badimo ba geno ge ba rometse ngwano mo pitšeng tše kgolo ka gore re tlo go thuša mo dilong tše dintšhi re sa lebelele gore na o swere bokae ka potleng re ya kwana ke re koko go tšheditše o kae re ya leboga motswadi re tlo go thušana le wena mo re kgonang gona re tlo go thuša re sa lebelele gore na o ne bokae go diagalang kae jwang ka baka la gore mmereko wa lenanego le office ya professor Moremi ke go bona magae a mantši a hlomogile mootlwa go e ba le khutšo ka malapeng re a leboga koko right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re tlo topa batheletši ba bararo kapa ba bahlano go 01311004006 01311004007 MCRS o mo moyeng dumela re gona re lene re ya go amogela mahlako taba ya batho ba ikuša bohloko se nka eletšago morwa ka sona ya ke gore subtext re le bana re be le go tšea dilo ka tsela ye nngwe mola e le gore ge o tšhetša sero sa gage ge o šetse tlhakatlhaka lebeletše bana ba gago ba tsebela ke tlala ka lapeng ntho engwe le engwe e ka kgonega mara jalo le lenyaneng ka lefa go lentso ke gore a ke tsebe sepedi sa borena se bereka jwang matšatšing a bolegolo go ya ka tsebonyana e nnyane ke nego le yona ke gore ngwana ke wa kgomo ka sepedi ngwana ke wa kgomo so ge motswadi a bile le wene wa dira gore a kgaogatele motho wa go belegego mogala ba go tšeago a go amogela ka lapeng la gago a go fa lerato le maboboltše ka moka ke tatago ya go belege se se mmakatšago ke gore ana badimo ba borena why ba kgona go llela motho ge ba bona dilo šetse se pela gabotse ba mo senyetša then mogala bo mongwe yena a tšere nako ya gage a go dišitše a re ka te go dišetša and e kuša bohloko because re ba bangwe re be le gore re nnoši ka madimabe re tlhoka ba re ka llela go bona so ga o fetša le bana ba motho le ba le separation ka baka la seemo se se itšego e kuša bohloko ka nnete ba lakaletša matlhatse le mahlogonolo ba tshepe modimo le badimo ba dule fatshe ba boledišane tšentši di tlo fetoga lefela and e le go gona taba ke leboga ntate tlhomphanego le yona wa mo go motho go tse ko betša ke motho go tša bogadi tsona makoti a no tseba gore do phela go le ka mogolo bogadi go agadikwa go nyaka motho o eme ga botse bogadi bo agadika bogadi do agadika
ke re kopana go le tsona mo magading a rena ntate a re ka tswela pele ga di bolela tse dingwe tsa tsona ke di phiša maga mara ka go tseba gore ke kgethile lapa le ke tloga ke le mo lapeng le motlhobolo wa ka o tlisitse mo ka ke hlomphe se se leng gona mo lapeng ka nnete ke ba lakaletsa matlhatse le matlhogonolo modimo a be le bona taba tsa bona di rarologe ba kgone go phela jano ka family and then go be monate between morwa le mme ka nnete matšatši a bophelo ga a tsebe ke motho re a leboga o se mahlaga age a ge nkeke 01311004007 msereso mo moyeng dumela msereso ka ba kunjani re gona le prof o go kwele o amogetse malume ka mo prof kunjani hlangu bona man kunabantu abanye abanaqiniso bomma bogogo inabanaqiniso and then kunabezini kunozini there is God and whom and bezini traditional abantu abogogo lomdeleza azokutshela straight abeka into lo ubaba loyo omunye uright baba lo akafuna ukuphikisa umaka athi unale maka lithi bazokuthi akahloniphi abangene prof bangene sikuzwile hlangu bangene re a leboga mahlangu re a leboga a gone molato magagešo re rumile gona ka mokgwa wo a re tlo tšwetša taba ya lapa le pele ka la bobedi re tlo be re ne le koko mohlomongwe le ba bangwe ba leng kua ga e baneng le yena ebile re kgopela re ba re lokišetse le di-phone number tša ba leng kua makgweng ba sa nyakeng go tla gae gore ba re botse gore na bona ga botse ba tšhabang go tla mo gae ka baka la gore mmago bona o dumadi monane bua le ka bakgekolo ba bangwe batswadi re lebogile ba rena re lebogile le ka re emela ka mola reception ka mola ke mo ka raya legatong la bobedi le seke la šuta ka moe legatong la dikgokaganyo tša leyago magagešo a re no tšwelang pele re emeng gona mowe gomme ge e le ga jwa le gona ke rata ge re ka pota ka fa re a boa Limpopo Community Radio Station. Mutsa Community Radio Station is an Limpopo Community Radio Stations Awards 2024. Ukabutela nana wala mamarato la wala Mutsa Community Radio Station. Kabumela wala jamu no 33453. Nomoro ngabe 33453. Kumenya SMS ya 157. Ubuda ukabuda kabuhobo. Ubudela breakfast show. Umwana nomoro ye nini July 01 Mutsa FM. Ubudela breakfast show 02 Mutsa FM. Talk show 03 Mutsa FM. After the drive show 04 Mutsa FM. Current affairs show 05 Mutsa FM. Weekend drive show 06 Mutsa FM. News reader 07 Mutsa FM. Music compiler 08 Mutsa FM. Producer 09 Mutsa FM. Sports show 10 Mutsa FM. Category 10 Mutsa FM. Mutsa station se sa mamarato sa MCRS ka sa category ya Best Community Radio Station. Wari 11 Mutsa FM. Category 11 Mutsa FM. Una hora de SMS ya 157 pe. Una kachi na kachi ko ko no. Nomoro ya habe 33443. Mutsa Community Radio Station. Your friend. Hey, le bua o tsela latela melao ka moka ya tsela gore go fitlha o utse Community Radio Station mogala wa gago wa potego re o fa mmino o ratang ikaba wa Africa jazz re o fa tona ka moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosega ka ikabaka le mogala wa gago wa potego 96.3 FM. Your friend like all 96.3 FM. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone iri senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare.
Alright, motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM a re a leboga gomme ntle le go senya sebaka ba gona balle ba a rena go le bona a ga jwale ba ile gore re tšwela pele le bona gomme advert ye o sa tšwago go ekwa ke ya gore go na le di-vote mo magagišo go na le di-awards go na le megopo ye e lego gore o no voutela lenanego le e lego gore o le rata kudu ka mokgwa o ratang lenanego la pitšeng tše kgolo ka gore owa ke a tseba re wa lelaba gomme go voutela lenanego le la pitšeng tše kgolo o no re 03 motse FM ke moka wa romela go 33453 o re 03 motse FM ke moka wa romela go 33453 gomme o no romela gantši le gantši ka mokgwa o ka kgonang ka gona ka baka la gore mogopo o runya ka mo ene ge o ka tla wa re tlo o keteka magagešo re tlo o keteka o seke wa lebala 03 motse FM wa romela go 33453 napile lenanego la pitšeng tše kgolo le thupile sefoka le kereile mogopo nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio the pusherman a gona molato re buile magagešo ka sona sebopego se ka sona a sebopego se ke ya ketima ke ya ka molago tloutša baroka e lego professor moremi go itšwela gona ka mola lefase le ga matlala ramošebo kgauso le letamo professor we ya a ke go leboge malome ka kapa magagešo ke a le dumediša ke le moremi ke a lamogela le mo lenanegong ge le kgonne go ka fihla batswadi baka le tlo itsebiša kere tene ge le fetša go itsebiša molliko mofe mo gare ga lena ke abuti alright and then abuti o tla napa a re alla ditaba ka moka ka botlalo sebaka ke sa gago abuti ke dumediša ntate ka kapa le tate moremi ya le dumedišang ke hlokaina hlokaina o tlile mo radiong go pitšeng tše kgolo ka mathata a lapeng so re ke tle mo pitšeng tše kgolo ka mathata a lapeng ke bone gore a nka tla mo thušo ke tlo ikereya mathata ke lebane le ona a tlo solvega so that is why ke endapile ke feleletše ke fihlile mo radiong ke tlo nyaka thušo alright a re lokiše ye pele ya hlokaina ba go hlaloseditše gore gantši balli ba batla mo matšatši ya pele o ntšha mathata ga go abuti a re sa dumela ye ba bohlokaina no a ke tsebe alright balli ba batla mo re swanetše go ba le maina a bona ka lebaka la gore ka morago re dula fase ra lebelela gore dilo di sepela jwang so hlokaina gantši e re fa bothatanyana so re tlo gopela go kwa wena gore wa lokologa go bolela leina goba mo gongwe le tlatle le bua ga botse before le ntšha mathata a lena e kwa ke batho and then e be ile gore go bile le dipoledišano pele ya for no be ke sabe ka thabela gore maybe nka ntšha leina la ka but I think if go tlo kgonagala re kopane le batho ba tlile mabapi le bona re le ka moka re feletše then a ke ne problem ya go leina la ka le ka tšwa alright no ke go kwele ba gešo nkono re ka mokgonyano mong ka mo malome ka kapa re a leboga magagešo nke re direng ka sebopego se ka pelonyana
CRS 96.3 megahertz. re a leboga motheletši wa motse community radio gona mola go 96.3 FM. Re a leboga babogedi ba ka mola dikgokaganyong tša le ya go letlakaneng la Facebook la Dr. Moremi a le ka kapa maubane gomme re be re le ka go lokiša se sengwe mo re le ka go lokiša se sengwe mo taba ye ke nagana gore re dula re bolla ka mehla gore go na le phapano ge le ka lebelela di-show tše ka mokgo di tsamayang ka gona. Show ya Mantaga le Laboraro di fapane kudu le lenanego la Labobedi le Labone. Lebaka ke gore ge o etla Labobedi kapa Labone ke mo e leng gore batho ba bantši kapa ka moka ga bona o tla kwa ge ba ngwala ba re Thobela Malome ka kapa le Dr. Moremi. Immediately o include Moremi ga go ne hlokaina lenanegong. Hlokaina ke ya Mantaga le Laboraro mo e leng gore o kgona go no ngwala lengwalo fela ka kapa a lebala a ne a nnoši batheletši ba tsena ba fa maele e fela immediately o thoma o extenda go nyaka thušo especially ko officing ya ga Moremi ka fase ga mabaka a rileng mohlomongwe go šireletša le mmereko kapa office ya gage ka baka la gore go šetse go ne casenyana tše pedi tše di ileng tša ba gona tša gore mo be go sa bolele rena mo be go bolela mamma jwale ke ka baka le e leng gore ba feditše ba decide gore ka tlhakoring la rena gore re kgone go bolokega le rena re kgopela gore batho ka moka ga bona ba e leng gore ba kgopela thušo pitšeng tše kgolo plus office ya Professor Moremi go be le go te hlalosa gore batho ke bona bomang ba tšwa kae. Re lebeletše le lebaka la gore go a kgonagala gore ge mohlomongwe motho a ntše a hlalosa mathata a gage re feleletše re kwešiša gabotse gore lapa le hloka mohlomongwe donation e ka ba ya tšhelete e ka ba ya dijo e ka ba ya diaparo e ka ba ya eng. Jwale potšišo ke gore batho ba kgona jwang go donatela motho ba sa tseme gore na ke ama a kere bo kakapa ka ba bantši mo lefaseng kakapa ka no tsamaya a collecta ditšhelete ka leina la motse ka leina la pitšeng tše kgolo ka leina la officer Professor Moremi e fela ge ba bone gore awa kakapa ke ena a kgopelang thušo kapa officer Dr. Moremi e kgopela kakapa thušo kakapa re mmone le mo a tšwang gona re go bone e napile ke moka batho ba kgona go thuša ba lokologile ke moka re a boela gona ka mola magagešo re a boela warra nke o no tša sebaka se o tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona ke moka o nape o tiedille. Ke rata go dumediša batheletši ba pitšeng tše kgolo ana ke dumediše le ntate ka kapa le Professor Moremi e a ba dumedišang ke Thomas Ogamangane o dula maakadiming moka le ka napelala ke ntho e ntletšeng mo pitšeng tše kgolo ka mabapi le gore ke na le mathata a family ba botse a ke sa re family a ke re dikgaetšedi jaaka so ke yona ntho e le dirileng gore ke feletse ke tla mo pitšeng tše kgolo ka re ntho e ke nnoši ke a bona gore ya mpalela so ka decide gore no ke tle mo pitšeng tše kgolo ke tlo bona gore no thušo nka e kry-a na gore ke ne dikgaetšedi tše pedi tše ke šetšeng le tšona ko gae ntlong but o mongwe a dule gae ntlong o dula motseng wa gage ko Vizinyao o ne le go tloga a tle kwa ntlong gae ke dula le sestere ko gae o tlile ka 2020 go ba jwa mokgekolo then a buta ka mogolo wa Joburg a ile molata a tla le yena o ra tlo hlokomela mokgekolo then mokgekolo a re šia ka 2020 ka August ke ge a šala a dula gona mo la jareteng so o dula ka ntlong ya mokgekolo ka kua mokgekolo o nšia ke dula be gone RDP mo la gae ka mopele so ka leka gore ke tsoše ntlo ya gae ka hlahla RDP ela ka e ria ntlo mokgekolo sepetše ke dula ka kwa gona RDP ewe
but shetse ke hlahlamolotse la mathomo. Then on 2021 ge ke hlahlamola gapa again ke extenda ke dira ka mokgo ke nyakang ka ona ke ne le mmao ngwanaka re ya ka moka ilo tšewe nna ke le metlhelepeke ke romela yena gore a tla tlhokomele babereki a tla tlhokomela ba rile tša go ja tlhokomele material nte ngwe le ngwe gore e right na nna nako tšo ke ka ke metlhelepeke matowaneng. Okay, right, go sa be le bothata mosadi a le gona kua gae a bereka sesiaka wa leng kwa gae a botse mosadi a re wa le titia ka nako le busy la aga mo monna wa ka no thi re le dile yena a ka hlokofala wena re tlo go raka o tlo sepela o wela beno sene selo ke gaitšedi a ka ye baraka mosadi ya ba re batlo moraka ba emetse nna a nka hlokofala why e ba kore a itira setlatla a sampotse re sepela re o nyaka stene and nna ke aga mola ke tseba ke le ngwana mafello mola lapeng lele ke tsoša lapa lela ka baka la gore ke tseba ke le ngwana mafello a re ke tsoše lapa le swane le malapa a batho ba bangwe so ka moka tšeo nna ke tsebe gore ke riela batho but nna a ke dira be ke re ke riela bana baka le mmago bana baka ba be le botse le bona ga bo bona go swane le malapa a mangwe ya so a ke ria ka mokgo nna be ke sa tsebe gore ke ditia ka nako nna ke busy ke ya reka di-material ke patela batho ba bereka ba ria tše ka moka aowa go sa be le bothata ke tswele pele ke bereke ke dire mo lalapeng ka mokgo ke dirang ka gona but dintwa ke le gona di sa khutše ka gore sesiaka wa vezinyago a nyetseng vezinyago o kgone go tloga kwa vezinyago a tla fihle mo lalapeng a nroge even ka di-private party ke kgotlelele ke kgomole ka baka lang ke tšhaba tronko a nka motia ke tloya tronkong ba tlo nswara ka senyakela ke everything e ke neleng yona then ka respecta ntwa go swana le ye ke kgomole o sa be le bothata. Okay, right, a re dutse on the 14 tša June ka di 14 June ke fetše wa peya mo lantlong nata ke fetše wa peya ke tša matlakala a mae a bona dithusi tša mae ko di tšholela go sethobolong ke tsena ntlong a ke tsena ntlong ke dula mola ke dutse mo ntlong ga botse go sene bothata a man ke a tswa ke nyako ya ka o garage ko koloing ke nyako go tswa ga botsabotse ke nyako ya ko renkeng ke a garageng ko koloing a ke fihla a ke bula lebati la kitchen ke kry-a matlakala le ilo tsela tša mae ba di beile mo monyako mo swantse ke tswa gona o ne bana ba babedi ke batlogolo baka ao banna bešo dilo tše di beile ke mamo bana ba le ba rena a re tsebe ao a le tsebe bjang gore le dutse mo banna bešo kgante wa ele tša dilo le di beya mo monyako wa ka na aowa bana ba la ba a re tsebe a kere a go sa ka o sore le suela wa suela a sore le suela ao sister kgante go re nna o tša ditšhila kwa sethobolong tšo di beya mo monyako wa ntlo wa ka na kgante go riega a wa ditlhapa di thomile moo ke ge ke rogiwa a ke rogiwa a ke netaba ke avoida ditshele le rase ke tsena ntlong ke namela godimo mpete ke a robala go tla wa sister wa ka wa vezinyago gore šetse ba mo founetse go tla yena bjana ga e tla wa kokota a kokota ke a tsoga a ke tsoga a o reng ke a mmulela wa tsena re dula mo sofeng mo dining room o tla as if ke motho o tlo nyaka information gore go riegang ka botsabotse okay le nna ke a lokologa ke a mo hlalošetša gore no sister wa gago o tša ditšhila o di beya mo monyako wa ntlo wa ka and ntwa e riang a ke tsebe gore lena le bone bjang ne okay right o le wa sister a re bolela ra kwana ga botse ra kwana o tloga mo because of what o tša le side le kgale ba tlile ka nto a tlileng ka yona o tša le side a tša le side go fihla mo bjanong re botsana mantšwi a sen right wa go šiša gore a re mo go nna a go kgonagala tsa mo tša dithapo tše itere o te tleme ka tšona o te polae ogwe ka re mo go yena ke ne le bana ba swantse ke ba phelele ke ne le mosadi e swantse ke mo phelele
a gore ke tepolae o ra gore ke tepolae ka baka la roeng o lwa le nna a ntšha leina a ntšha di-certificate tša stan a re wa bona le mo staneng leina la goa le gona go dipampiri tše o swantse o wela ka yone 5 Mokene plaseng ya papago papa bana basadi ba babedi gae ke 5 Mokene plaseng le mo so ka kua ke ga mamogolo mo stene sela gore se be gona se a kile sa reka ka buta ka kila robala ka 2014 a rekela mokgekolo re tloša 5 Mokene a re tliša mmaga ka dimeng so okay right nna ke di tseba baneng ba mokgekolo ke nna ngwana wa mafelelo dilo tše ka moka ke dira mola lapeng be ke sa riele motho o mongwe be ke itirela nna and bona ra gile mo jareteng e one o ne le ntlo e be dula yona from gate ya makoko then nna ke ka mo pele ka gile ka mo pele ka mo but dintwa di kgone tloga from ka kua then latelle ka mo ke leng gona ke ge ke ba botša nto iwane ke re kgante bana bešwa ke lempotšeng nnete a le rena ke sepele e fi ke a baka ko baka gae 5 Mokene kgante nna ke ngwana mang ka botsabotse a le mpotšeng nnete a ke le ngwana motho o le mpotšeng le sefane seo ke kgone o sepela ke ye mo ko nyaka tata ka gore tata ka ke mang because of what bo ke a bona a ke ngwana mo lapeng le ka mokgwa le nsoreng ka gona already gore a ke ngwana wa lapa le so mpotšeng nnete gore le mokgekolo robetše le mokgaladi robetše le mamogolo robetše ke nyaka nnete ke tlo e kry-a kae nnete eo because the way le mphedišang ka gona a ke swana le motho a seng wa lapeng le mphediša rafo ene bohloko a ke kgone concentrate even ka bophelo ba ka dilo tša ka tše ke di nyaka mo bophelong okay right sestere wa vizinyao ka tšwa nna la mosadi ra sepela ra lo nyaka bophelo mola le mola ro hlolela go ba bagolo ba aua a re fitlha kwana le mosadi ba re botse okay right ba lebelele ditaba tša ka bampotšang tšona okay right a botšiše ntate o le rileng wena monna modimo motho o mososo ke mang ke re man ke sestere a re mone kgopela o mpotšeng tete a ka kgona go tla mo go nna na ka re ke nna bothata ka gore kwa lapeng a gone kwano a ke tsebile ke tla thoma kae ene ka reng mo yena monna la modimo a mpotše nnete a re ngwana geno ka motšetše skipa baelo seepela kena mosadi ke hlatsa le gona ba motšetše skipa baelo setša baelo seepela ene mo ba sepileng gona o tlo gafa mothekwe ka mokgwa ba morileng ka gona a re tla ka koloi le mosadi engine to ke re mosadi wa tsore keng ka moswane le ke re sa kwane mara ka moswana ke tlo mmona mthwele a baywa if ntwele ba mputšeng yona ke nnete ke mmona gafa pelo ya ka e tlo reng na why ke sa mmotse a amogele if wa sa amogele if a se ke mmotšang sona a go tshwenye okay right mosadi ya re no a gone taba a re tsamaye o mmotse lucky enough a ke fihla gae ke mo kry-a le gae then a ke fihla ke mmeetse mo garage ba dutse le bana wa sestere ba bangwe ke mmeetse mo garage re bethusa ka mmotša ditaba tša pele ga bana whatever ka mmeletša ra dula mo garage ka mo hlalošetša info sestere wa tsa gore ke ngone bothata go so le so le so le so and then a go le so a ke tsebe go tšwa mo goeng nna ka petrol nka go tša ka go iša but wena e ba le tšhalete gore o kgone go lo patela patie ditaola o kwe gore ba reng se ba mpoditšeng sona kua ba mpoditše gore wena ba tšere something ya go ba yepetse ba rile so le so le so le so ka yona okay right sestere a gona bothata mfo ke tla bona plane ke tla zama tšhalete then re sepele re ya gona moo ka re no a gona bothata ngwane šao le shapo o mpotše ke tlo go tša ka go iša pate ya gore o patela kua a e ka setswe mo go nna transport ke yaka wena zama tšhalete o hlakanye mola le mola o kgopele ba butago ba go tlatse mola le mola ka gore nna fone o mašima ka sa eme then ba butwago ba ba sa le right kgopela go bona but nna ka koloi gore ko go iše moo aowa ke tlo go iša go tekwela ka tsebe tšago tše pedi but lona tšatši le ba e le nna ka lona a ntšha mantšwa re bona ke go paletše o moloi bore wa ntoya o tšere skipa sa ka wa ilo sepela kwa kiane le bo sese ao ba kiane le re le loya nna so ke go paletše ke be ke itshola ke re mosadi wa e bona nto ebe ko go botša yona ke re tlo botša motho selo ka moswane a go tšikela re koeng mmolai wa ka ene nto e ga itšhupi because of what go bohloko mo go nna ka baka la goreng ke lebeletše nto e tee ya gore motho like example ba re
ke ba tlo bolaya monno ba mpotsa re nyako bolaya monno ke se ka mmotsa monno la modimo ba tlo ba nyako go bolaya ke motlogele a ke motlogela ka moswana monno la ba ra robetse o hwile ke tlo fila bjang nna mo gonna a ke tlo itshola ke re nkabe ke mmoditse pati ka baka la gore ke tlabe ke mmoditse a jika ka moswana tlo re nna ke nna ke gore be ke nyako mmolaya mara o ka re ke le mmolai wa ka le moloi wa gago nka go loya ka bo ka go botsa na gore ga botsa ke tlabe ke sa tšea ga botse nka se go loya ka boa ka go botsa gore mona ke ya go loya yo yona dilo tše pedi tše di ka se swane di ka se tsoke di swane moloi wa ka se go botsa gore ke ya go loya ke ya go bolaya o tla bona ka ditiro di sepela di ya pele pati yena a tisata goreng nna ke mmolai se ka o mongwe le mmola kae ke ga yena a dula fase a re mo go nna ke lona tšatši leo a re o paletswe a nke re o bolaile mmane wa gago o tse o fetse o bolaya mmane wa gago o mo khiretše ka montlong o morile setlotlwana dilo tse o ne leng tsona o riela ka mmane ya go o mo khiretše ka montlong o mmolai o eng Thomas ao ke mmolai ka nnete a re ee o mmolai ka re makoko a tlo hlokofala ba dula le mang ka gore makoko o hlokofetša a dula loeng re tse go lata witpeng gore o hlokomele mokgekolo nna ke itulela ntlong yaka le mmago bana baka if o ne le mmolai o bolele mokgekolo mmolai kweng ka gore mokgekolo ba a dula loeng kweng o tsebang ka mokgekolong ke tswile ke tswa ka bo mosadi e le fro ke tla gae a ke fihla gae a mpitša malome ba mpitša malome tla ka mo re šetse re le thumo lapeng malome tla ka mo ke le hono mokgekolo ka 2020 le hono mokgekolo a ke mokwešiše le 2020 August le hono mokgekolo a ke mokwešiša go tsore o borelang ka mokgekolo tla o mpontšhe ka moo awa ke aya ka kwa ntlong a makoko a ke tsena tsene ka kwa ke felela ntlong yaka mara tla tle o mpiditše ka kgona o tsena ke aya ka kwa ntlong a makoko ke a molebelela mokgekolo wa maletse mo fase o robetse o re mokgekolo a phela gabotse a ke le hono a ke mokwešiše total at all okay right a bolela so ke tše phone yaka ke founele family wa abuti ai wa abuti a tla nka mo gae man nna ke ngwana mo a ke sabe ka bona gore ga mara gore sestere wa mpotsa gore mokgekolo nka re le hona a mo kwešiše a wa kgopela le fologeng re tleng re bonišaneng mokgekolo sho la tsore mokgekolo wa bayo mara le hono sestere o re mna yena mokgekolo a mo kwešiše so ke kgopela le fologeng letleng re tlo bona gore mo bjano go sepelang lucky enough batho ba le ba fihla ka moka a ba fihla awa ba ya ba bona mokgekolo abuto mogolo a boa go nna ka montlong yaka ra titiša abuto wa ko mongwe a tsamaya motseng wa ke thambo wa tšobeka o ne motse motho a matsamaya ko thamba motseng wa gage ga re ga bošego ke ge ba re bitša ka kwa ke ne le abuti ba re no tlankamo le mosadi abuti ba le gona ba re tlankamo mokgekolo a wana a re kwešiše go diegamo gane mokgekolo šetša robetse šetša e thobaletše boroko bo bogolo re tle nna le abutaka re tsene ka re bono no mokgekolo o robetse okay right re re no motšeng ko sebele mmaletse mo danroom le dutse le ene a re motšeng a tseneng ka kamoreng ya re maleleng until frogo re bone re no ka nnete go sona then frogo ke mo re tlatšang step number 2 ra bone go sepela a wa go sabe bothata ka funeral ya mokgekolo sister a zange a boloka mokgekolo ne a fo bajo a robala sepetlele a tša ke koloi ka tšea dieta tša ke be ka pedi naps a palelwa ke eng ka tša dieta tša ka monna ya tšona a di apara e swanetšeng a reng a di apara eta tšela a sepela a ya sepetlele a boa sepetlele ke tlo mmuša dieta tša ka di kae a nroga thoma mo a nroga mara ka monna dieta ke mo fele dieta gore a apare a ye sepetlele ka tšona a boa sepetlele ke nyaka dieta tša ka tša sepeleng tšona a nroga a wa se ka ba le taba ke kgomola ke mo tlogela sestere go lokile ke itulele ka kwa ntlong yona 2020 ka ntwela ke tswa Witbank ke tla go 10 days ka kry accident before Thabiseng ka koloi ya le bšego ka thulana le koloi e nngwe so a re thulana wa kry gore go ne le phodisa le leng ka mo pateng ka selebitše ka leina a tla a kry gore no koloi ke yaka wa e tseba a founela bo abuti a ba botsora koloi ya moketekete she ene yena a re mo kereye mo a re tsore o kae pati koloi ya ke she so gane nna ke rileng shetse ke tswile koloi ka letshogo ka gore ke thulane le koloi ile a re ke ya lebala koloi ke thutseng ke bona nkare ke bolaile batho mola koloi ka letshogo ka tswa mo koloi ka ketima ka tsena ka sethoga ke ga ke tla kae Denelton ka hae ka mo molong ka taxi
ya lahla police station straight ka tsena police station ka fihla ka botsa gore no banna ke nna mongwe wa koloi le kry accident kua the ID and everything ke di kry-ile mo police station ya Denelton a ba nne ya tsona dilo tsaka tse bedi mo koloing koloi ya ka e thawile ke ntato mongwe wa mothambong ka se mmitse ka leina e thawile ke yena ba mpha di-number phone gore koloi ya go nyaka e mo kae e thawile ke motho mososososo a ke fihla kae o tladitse taba ya gore nna ke hlokofetse nna ke hlokofetse a ke boa ga bo mosadi ka re ke tseba gae a re ne nka reng a gone motho o tla ntlhokomelang ke itse go tswa kua ka ya ga bo mosadi ka gopela vene maphodisa ka reng dišeng kua ka bo mosadi ka ya gona ba fihla ba mpeya gona mosadi a ntleka ntebelela ra ya ko tleliniking ya mo molong e leng mola le yona nka se ditse ka leina e leng mola ene container ra ya mo ba ntšheka go kry gore no a ka go bala bogole bo bokae-kae ka boa gae wa sabele bothata ka ba right so ntwe e nkutšeng bohloko ke ye ya gore mo go bona ba mpitša ka moloi ba mpitša ka mmolai so ntweo ke diputše ntwe ya gore no a e le so nna ke ne bothata be ke kgopela go bitswe family ka moka go tle go hlatsiwe leina le laka gore nna ke bolaile mmane and then nna dilo tše ke ne leng tšona ke riela ke mmane ke setlotlwana ke mmele molantlong tšhalete gore ye mothong ko e ntšha ba rie ba re phekolele ba riele a se bothata ke tla e ria ka ya moo but after mowe nnete e setse tswile family ka moka e tlile ke nyako tse leina laka ba tlo le hlatswa ka eng nna ke tlo ithaupa nna go sewe gore ke hlatswege ka mokgwa ke bitswang ka gona dilo tse ke ne leng tsona ke itirela ka matsogo a butswetse motho ene dilo tse ke di kry-ang ke riela bana baka a ke riela bona le ntlola ke yaga be ke sa agele bona be ke te agela nna le bana baka ke te potse gore mola ke gae ke ngwana mafelo ke tlo dula mola mara ka mantswi a nhlabile mošego le mosegare ke sa kry khutso ke paletswe wa amogela seemo sa go dula mola ke roge ke motho a etswang from motseng wa gage a tlo nroga mola ba be ba rogele mmago bana ba ka ba motse gore a ba nyake le go mmona ka di 26 tsona tse re bolelang ka tsona be re le court mo ke ba išitse ke lapile ka baka re ke bona gore batho ba tlo mfa ka tronko mafelong ba nroga ka di-private party and mafelong ke tlo batia and go batia go aka ke tlo swariwa then it's better go nyaka protection order from police station ka ya mo police station ba nromela ka Sempuburu ka ya Sempuburu ka fihla ka dira protection order ka go ra ka isha molato wa ka ba re fa date gore re boene ba re fele date ya di 26 a ba re fa date ya di 26 then maphodisa ke le lona ka lo ba laetša fele gore o dula mo makatekete ba re ka di 26 ba re nyaka 8 o'clock ko Sempuburu re ile Sempuburu ra fihla mola Sempuburu wa sabela bothata ra tsena court wa bolela ka mokgobolong ka gona ba bolela ra ba nyake go bona mosadi ya ka mola lapeng le nna ba nyake swantse ke tsamaye go dula gae 5 mo kene mola se ga di pampiring tša stand a ke gona swantse ke tepone o mongwe a o sa kwa Vizinyao a bolela ntho nngwe ka tpušiša gore a botsabotse motho ntho a e bolelang wa tee kore wa te kwešišanya kore nna o tše ntlo a go e fa ke mabili go go sepele le yona ntho la se se karikana gore nka e kenya mabili ka sepela le yona ke senyageletšo go lokile but a se kare ke goge ntlo ke e fa ke mabili ntho ele a se koloi nka entšha mabili ka e fa ka mabili ka e goga ka sepela le yona so ntho a e bolelang a ke tsore wa tekwa or wa te kwešiša or o no o bolela ka re wa go swanetše a bolele alright mpotse mo abuti nke ke no kwa Makoti ganyane Makoti o phela ga botse wena wa ke phela ga botse a ke phela ga botse na ba nyake very total at all vele o nyetšwe a o sala etla ga ya tlo kokota a zanga ka nyana ka lešira o tle ga etla kokota alright o tsebile ka gae alright a o phela ga botse wa tla išhiwe ke a tla išhiwe ke tla išwa ke bona o tla iša ke mogadi bo mogolo le ke mogadi bo o monnyane wa dulang Vizinyao ke yena nnoši ke yena nnoši o mogolo vele yena Twitter yena vele mpoditša re ge o a ka hlokofala o ra ona vele nna ke tlo rakiwa
nka se dule ka moo go kaone nna re tsamaye nna le ena re o nyaka mo re ko dulang gona cause a re dule mo ba letetse segolo rena tlhokofala then a fete tlhokofala mo ke a rekiwe ke a sepela ke ya gageso tabe ke nngwe ya ye leng gore e tlo boa gape ka labobedi re tlo leka go founela batho ka moka ga bona ba ba leng involve mo tabeng Makoti wena ga e o tswa kae ntse le motse gona mola mo mphele mo and then ka gore abuti o no ba kokotile ka gae gore o feleletse o dula ka mola ga bo abuti ka mola ebile kwano ya gago le yena goba meloko e mebedi e dumellana o bile kwano ya ka le yena le ba babedi fela so family ya geno ga se ba go ntšha semmušo ka kwano ya family ya bo monna o so go ra gore ga geno a ba tsebe gore na o ko kae be ba tseba re ke ko kae mare bona a se manlokola gore nna ke ko dule go ra gore a ba tsebe go ra ra ba tsebe ke tlo kgopela gore ka labobedi ke labobedi right labobedi re tlo be re boletse le dikgaitšedi re tlo be re boletse le kore di-party ka moka tše e leng gore di a hlokagala tabeng ye gore e loke and then abuti le ena a kgone go kry-a space sa gage a kgone go kry-a position ya gage ka mola lapeng and then e hlake gabotse mohlomong ge e ka ba tseba e se ngwana a papa a bona ba tla e hlalosa a kry ya diega yewe and then gore yena ge e ka ba so a bo bona ko kae mo e leng gore o swanetse a ye go dula kowe and then a die dilo tša gage kowe and then ya gore ba molatofatša ka boloi le yona e tletle e dula gabotse gore na ge ba šale ba e bona jwalo e ba e le jwang and then a gone molato ke a kgopela tswetswe ka boikokobetšo bo bogolo gore ka labobedi ba boe gape ba liba le dikgaitšedi and then re tla re boledišaneng le bona monno a le mo ba le mo then ba lokiše mathata a bona ka gae a ke tsebe prof e kwagala gabotse re tla netefatša gore ba lellang ka bona ka moka ka labobedi ba befa abuti mathata a gago ke a mantši kudu o ne mathata a mantši ene taba tša go kwagala fela di nyaka gore re gahlane le baollang ka bona and then re le thušeng ka mokgwa wa tshwanelo Makoti a kgone go tseba gore ka kua o dutše o tla dula ba gabotse re tle re tsebe gore why ba re ge wena o ka robala yena o tlo šala thuthišwa ka kua lebaka ke eng jwale ntle le go bolela tšintši labobedi re tlo thoma ka lena re tlo kgopela gore banna ba pitšentše kgolo ba re riele gore ba re nyakele bao ka moka ba nyakegang ba tle bo lenane gone re tle re ya ge lapa la ka gae magagešo ke lebogile kudu ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka mokibelo le seke la lebala mokibelo re a bina ka kua nageng ya gaborena ya ka mohlala o twane ke mo re yang go bina gona re tlabe re goroša ga maila ka mokibelo re a bina ka matlelerikeng ka ga bompho re tlabe re goroša mpho ke rata go lemoša batho go le go ba gopotša gore balatedi le bathieletši koša di tšhentšhitše ge re ya košeng re ya furugu re o thoma furugu koša ka 3 to 4 nkano le ka past 3 koša to 4 ya tšhaiša a go sane koša go tšhaišwa bošego ge o e tla kua ga moremi ka mokibelo goba ka sontaga ka tšatši le moremi a ileng košeng magagešo le tsebišwa gore le tlo kry-a ke bereka le ngaka mmakola le tlo kry-a yena ba le nyakang nna le swanetše le buke ke tlo re ge ke boa košeng ka 4 ke tlo thoma go berekana le batho ba e leng gore ba eme gae ba emetše nna thoma ka 4 go fihla ka 8 ke mo e leng gore ke tlo ba ke tšhaiša so ke re ke le tsebišeng ge le nyaka go buka le ka founela 071
398 1508 071 398 1508 goba le ka founela the right reverend malefo go 072 133 6761 072 133 6761 goba le ka founela nomoro tša ofisi go 060 959 0303 060 959 0303 ke rata go tsebiša batho gore magagešo ka mola Facebook lena le theeleditšeng le nago le di-Facebook magagešo ke rata go tsebiša batho gore go a voutiwa mo lenanegoši le lona a re le vouteleng magagešo go no vouta ga gago go bohlokwa kudu re ka go thabela kudu a re vouteng re tiišitše lenanego le le bueng le sefoka le bueng le tše di botse ke leboga thata magagešo re vouta re no re a re bia ga botse mo Kenny o no re 03 wa re Mutse FM go 33453 03 Mutse FM 33453 re ka leboga thata ge le ka re voutela balatedi ba rena ba ka mehla ke lebogile thata malome ka kapa le balli ke leboga kudu difounu ga ke di bušeletše gape difounu ga ke di bušeletše gape difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 gore o ka go hloka tšeo founele malefo go 072 133 6761 ka kua ba e leng gore magagešo be le sanke le re latela leno ba le re theeleditše o no amola letlaka le la rena la Facebook wa napa wa re latela mo la Facebook wa re followa go DR Moremi page ya rena le tlono e bona ka go ba le di-life tše dintšhi go ka bona ye nngwe e notla e sene di-life o tsebe gore a iphile page eo ke Moremi wa tsotsi o se ke wa mo latela o ka kwa go kgopela tšhelete o mmotse gore monna Moremi loga leano le lengwe leo logang monna le padile ke lebogile malome kaka re a leboga Professor Moremi re a leboga babogedi ba rena ka kwa matlakaleng a dikgokaganyo tša le ya go re a leboga balli ba rena ba letšatši la lekgono 96.3 FM